Give Bagaris and Front Lucas and the Lizo Ginoro, RINGARA Don Rogoni Basasa, Midunga Emmanuel Georgian Echigre Bore, Nagani program Ana Manga, Razenguno Boduniko Froni, Minadaka Karaga Bakaritamba, Fugani Baira, Waji Konga and Yanime, Kafrononi, Wana Frononi did it. Remember Gisho Nigrogonado, Gujumana Sikoya, Mea Pefroni Name, and Kayena Baranduko. The triple troublemakers. So anaya anike yeka furanoni chipo ogwa pashishi rogane ringara so ana pehe aniki mangi posta ni rogane frone oni bihenga anike ka furashi rogane program ana yamba hadede denga Gaani ringara na furashi ogwa pa ni biparane furugane ringara ngasa sudah no bodundu ko poro yo ogwa pa ni birane socially politically na ukura pa ndo bodundu ko ana furashi papa rogu program na Gaani ringara so chima ima mini last year na doana manga go program tela nikini yame antono nga gigana na Gaani program yamba nga Gaani ringara dungoron kina honi makila request fulani ngao ya ani mangi urupelengo lego yeye onu fo lego fulani lego yeye ani mangi urupelengo go kura pa kina ho chaida ani ko ho kusayo but onu zere digana ani ka manga dungu urupelengo froni so wameni pepe froni ngawe ki program ne kama ngahale kurapa kina shishi kusayo dungoron kina wana ya barani kina sanana nga gini paonga nyaonga gini pana franga chipapa chini ya so ana pe froni ngawe tabani gimbele ormana ragwana rakaropo sometime ubara runige busy so chimba mbutoni chipabro yewo gele kama ga program froni tabana ormana ngawe japana mangale volunteer dana mangaha chiporoni chipagane ringara chipaka fura chipagwa pana fudara na ka fu voice fo gwa bradunga na voice ngoye so ane yedede ane ka fura before andu kumbata na Gaani program minada ka chingi doro ne ngame ono moino honga me Gaani ligudunga ni nga pelengo fo abo ligudunga ni naida wane pa fo Azande ligudunga ni naida ani peke gwena pa na gubana pa na manga da barane nga Azande no intention nga kajaha kusayo ana ingeki ane ka fora gupangame anade krimso kanda kumbuda abrote ana ingeki ane ngame anade kena fora kudaba abrote ane yeki ane naziziri tingodorani gigiri ngodorani ngame vurugwa pana manga vurugane ringara kani yanga aya anado kosuma zanga fresh papata but the most important part dani mna manga hanga ka fresh papa rogo iso yu ka fresh chipapa rogo gene nga mna pefuri na manga ulinina mumainga ane mose dingo kasenga bera kama janga kuchilenga ye kipadani ya mipehe mubara ba kuchisende yo the same vice versa kama yikipe kubara paki ya rojoroja power onu mangi he mangad miango akinaho kigihe kachidunga lengo dungane na yafa nina tamane mvremi mupopa afane mimainga kuchiro kuchina anekimbo pade kwa chirane kimbo kumbata wa borosa bambiko gigana ya pana manga dabara nene wenika sana ando kumbata wa boro wenika sana ni ande developer Gaani rago wenika sana ni ani dune yegi kindonga mbopai fuda kwa chirane nga Azande chio bupai anasongodoro nani kini ngishironi nani so dezo wapape kimiere iliso ganele ibole anafrane ne iliso ogunyeki apana afrali paha kazava donga chinyeki yake kinyeki wai kaboroz kushinga bugole fugo fukurenia anese dingo kasaka hana ina ya wisdom rogo pazande masya anese dika kasaka hana ngera rogo payo ya na makurogo yo so tatamana anese dika saka hana tatamana so before kumindu kumbata minikasa dana kafunga ulichaze fuba kumba wono biko mini kugono na ashiyo so masia mufunga wene sana nga gabo garafa agumero na gina APAI mo bihenga me inika expect barani hezabora LTS giga tambai welcome bakale tambai fogura najane and then sorry mina tamang miatafula kini share na rogo na social group ono moino lani odunduko ni moino kokurani and then kinanani dungo gwa boloni du kinane dede sidu bakale tambahe
Chidu dungwa pama sisa na dungwa pama manga vuru Gaani Ringara na chipapaga Gaani aboro kuporo yo na guapana manga chidu ana peka ngo dundu kote bambuko kashidunga anaka peka chineka jack na bangalebo ogudu anaka fura chipapaha gubete anaka fura chipapaha oni gichironya ya ono gumeme padu hojengame ane nani ni ruga pai na chidu ni mabangilise kuchipai ngame gipadu na mangale wele duduro goyo bombuko gupama njeji galanga conspiracy theory so nga borona kura no gupa adunga inanga evidence tinia ki kapeka haka manga hana dungwa manga poroyo so anakapeka dungwa guapa ya ngudu chipapa gini apa na bihe chipapa Gaani Ringara kubba na kuragba na gini hopu dunho fu Gaani aboro bombiko chima guraka duyo chima da walenga hopu rogo yote and kia kakuda no gupanga aboro nakpara na pamana nga mana te and sunja ate so china zumo rungo bole kina kumbatayo na kini yena dungwa pa so chidungo guli apa na kapeka ha and then so ogwa dungo gudu neka do anani giha so chidungo guli pa kemi songoje tamba masia gobomba tasana kemitona na nengawe kuchinga ganjera rogo payo mimi gugana nashi shishile dakwa wale munebia ngawe Gaani Ringara gini kuchunga APAI ando nani roganjera rogo pa munepia ngawe gini batanga gene chando nani awe mbiko muwape uli kipane ngawe raka magairo dunga pana manga urule so oguraki nanga propaganda oguraki nanga lengo but kuchikanjera rogo pa weli Gaani Ringara ndukoni urule tamba tidu panama ngawe Gaani Ringara majana nga beyond and chene kaja bangare boch pokupanga ka repair ha chidu begu manja panga nga guduro go mobilimo I think chine yenani and then no gupabelewe nga chima bazinga kroga aboro yonga aboro henho bele chininga nyomuse koyo du aboro nitenga davura kinalo na jaro na agumero na bakuramo gwapale chima gizogara gole ma bajbena rago cha aboro kikushinyomuse roga aboro yokusayo fo akuroyo watadu fuge ya murakporo watadu fu ogwaboro ngogu ya rekadagwe so china bakare emisili fo gurani nebihe na ogwaboro sen na mbogo na ogwaboro ne pigupio guli ngarale kasogu panga ani durogo wenanga abarani achetarani ogwaboro na sogu vurale na ogurani na soho na ogwaboro yani ke bihe chinindu ogudulele china bakare zinga rogo aboro yoke bi won du Gaani Ringarandu begu pangame gu decision ne be aburu mobili mota du ne ye be abaro kumbatayo chio undongo Ringarate na chio undongo aboro wo gusate so gulenga guli we kemi summarize hero goyo so anga chio ngame bangi sapodu san dungo guhe na manga vuru Gaani Ringara tinga combination nga ga dungwa pai du rogo gwa panamanga rogo Gaani Ringara le mane ngba ka point e gbe ngame gagere du watadu chikodo adunga yola sabuni tinga jinga hena bohodu nuko jingo kupanga kamanga the right decision watadu jingo kupanga ka pegi ni panga lengo watadu kamanga gini panga rupa lengbe ka undo aboro Ringara na boyedu nuko tima gasa vuru Gaani Ringara and then apana bodu nuko nandu nikina ira chidu ogwapa na bie koyo yani ye na gu lidare me kini jini gba kusayo kini ye na gu ni kini jini gba kusayo anga chidu nika ye na gu watadu nika fix yo gwa pongo gu gbane na baha pa pazo garago watadu rogo Ringara
chinika yenani te. So china tunaka na alio china da kupanga kapnuka kagairwe kena alio kini rucha kazo na kuseneno na aboro kidwa ha na nyomu geli ngara poto yoyo chipo kupangame kamanga sunje chipo geli ngara na kidu na nyomu serogo yoyo kidu na koda tise eja pa dulere chinika repair gu damage ngo gumanji bar chinika jagbangarebo. Yeah. Munebe chamanga me na Japan mangari no bodunduko. Bena aboro waye bi gizogara gonando aworele. Yamu aboro kini na trust rogoyo kuchigu zogara gonando aworele wala aboro na trust rogoyo ete. Trust rogoyote begu pangame ogwapana manga chawiranga ogwapaya pekahate. So ina pekura paikia ogwapana manga chakia. So trust rogo aboro yonzunzu walefu irengina watadu fa bazogo rogu paya manga hate. Ina tapekura paikia ni mwenkura paikia. So chingo gupa chikini so gupa wale ngame bonoho bele na trust ginhena mangate. Mi afurana kuraboro gba no alime banadu and then gubole kipe gupapele ngame tabane japadu walenga vurana na keka manga belewe gubole ki afure wala chi yeza tunga chi yeke kamanga aboro kikpi oguyo ne kanyi pi ikikpi oguyo ne kanye ikinye oguyo ne kaora ikyoro gupale nye sikusai. And then you can hear from kuchigu goro fugu zaka ino ngame aponga na benara go poto yo bombuko ihi evunu yani chidawle chigupangame guna kama ngati monyama kanje pyodu chiye keke ma borodunduko oguyone kanye ikinye. So obora pepane ogudure mwene gupangame hope belero goniote and then ne biengame wachadu chenga chiduka manji watadu kasidunga chidunga oguvurane kamanga tikiye na zareda kalashi chimanji. Yeah, felane rengo dumapele masia ngame aboro moluzo hop kuchogo apana manga awale. Bato kubeta aboro durogo swinge mobilimo na ogyo na songoda ogwa swinge mobilimo duburo saso na menga kinespele minisete ogwa aboro mobilimo homavani neyo kasesene ngame nda lingara nandowa ukaraga paya karaga foro yani inakaraga paya foro inewe meno ngote hal kunde dudurogo iyo wala besi inakaraga chime upabesi ngame unafura umiko banakrogo karaga paya wa inikaka tagono but ogwa paya pehe mneno nga zile dule bora ape fukurani but ninika frali bawa kenyame lengo dungani kamwasirika criticize ni nikibia no inaodania mu criticize kuma lodungama. Yeah, panamanga ngame apagu njanje kurogo gupa gusana hene sangame wabodu koroyo geyeli ngorodu and then gupaki do adorogo yo ngame malengba ka bisira pa gali ngara dedete kina gali ngorodu and then muno gupaki ngame munada ka asada kama good image gali ngara. So nikinya for verbally ngame apai nando andu wenenga apai wenenga and then gunde kido balirogo ngame wa mona kando ka pegupa ngogu angbangaya and then chinika ene kipakuliro and then yo chinikina inini ngame yo ina sereta na buru wa muni peuli paton ni kandu koyo duire mbini ikimo ikisale poronga ene kayera kana gono yo gwa padulele. So gunde kido aroga aboro yo but kamu duwele na boronga onikidunga na boronga kinano kineni and then monaka gini paya gionzo zungogu neka peka foro keni trustero ngame gipadu wa pehere manunga kanuka pemba takion udu na pehete then chingogu level ngogu trust du dagbachi gwa panamanga ebomko gundema umegundemo kion and minebia chimo kanyame wodu irembianda kamanga kabagunde roga boroyo sipogo panga wakamuronga ka control ni bombiko kamushigunde kurogo boroyo madadu nga bol ka control ni and that's how those are gonna go korapa.
Ufelane lengo dunamanga ngange agwa pa namanga leno bodu nuko gunde dunani moko da baboro and inasaba nga bese abo niko soka para but ya danga akusoba padungo diyote bese kuchukupa anafrali pa haya sana frachi pa ade lingara no bodu nuko lebo ba na karaga chirani korogo gani romu poro do da gwachirani nga azande kinja boro wesini kotoria. Mini last year na dule ulia incident kina mwenye manga ni badungo he ana franga lipahate. Kubamata hana mwenye ngaga ogwapa ngaga serepa aboro mwenepanga borodule na serepa kureni kini mikuleni zanga ijini wala zanga rolo pa mangi. Chikini saa wale nga aboro madunga very comfortable luka imo wakuri ye urule zanga pai. Nato na chigi paranga anamba nga bucha rasta. Bucha rasta te kore nozu ko Kampala rasa fire ane enako Kampala yole ane kuchini nadu nigoro gane kuparangana na teka he nadu na tatamana chepeko na manga wena pai for Azande yagadanga ya muhimu ko nigoro gole kinambato ko pabesi ngabo na sele paro kya mu kedi namu na bela chamunga biyo dungani achiko lengo dungani nemine so muto kwa padu ogole gini paka mkaranga fo ogwabo na jona ole bimiko muto goraka ale chima dunga tumashida barani nga Azande. Panamanga ngame aja pamanji pranio kia kakodo no guvurona mangi tombro yo trust belewe dagbachirani te and then gukurapa kana ngame wa na jigupale ni gurogo raga majbia na chilene kale bomko ogwa borudu duna tatamona liyo yo gudulele inga ogwa boro na son sarago kamanga po gudulele dungwa paka na rogo yo sanga chine ka dungame maybe payado dagbachiko na kura boro ha nikini kasale poko and then gulenga one wengame kurale bokina hongame jigani aburunge jio na zogaranine kurapa kina honga ye danga ke bi abo waburudu na tatamana liyo yote chipopo gupangame wonuka waboro tatamana nika doboroni chinika sogupa oni sono nipo inika mongo gwa pale oni kidungo gwa boro limono chinika tumbo limono kumbatayo gringo gwa pa mena pehe because ani moino gupanga gani rengbing inemo gani ya boroemo nga yani nga borodule wuli kipa kiduna PhD beni kiduna wisdom kiduna na guhelinyo ko undolingara na bohodunduko just because of gupanga ga mubulimo ikinoni kusayo so minada ka for example kuchigupana mwingi papa Dr. Samson Wasara you know nga kinaboro gani irengina imiko kusayo simply because gupangame kunga well educated and then no gupobele ngame kwa masoga ka join a political party then ikini biya walenga threat dungani ngame ka kwaida ka join political party that means kuna paka na likoyo eda kuna da creative of party and then bombi ko ga ko qualification na ga ko record ga public service of padulele then ka dunga threat for bazogo you know and then eja padule besinga simple apadu wale ye iba approach papa just because muna talent liro yo because muna no inini he liro yo ngo gurende ko ngolingara jigane jazogora nene ya danga hate kinenyo dafura kinenya ha abrokina dagbachi ngo borwe na wuri kipadule ina moimonyo just because gupangame ya danga mo muna kandu ke no gupai watadu muna ke no guzogara go nikaye na justice fa boro watadu nikaye bomko gani abazo gole ima manga dungu gbagbana pani kare so kamutaka yengo gumodu ne ye na vovo pena ke yenga munede ke ka mbaka dalingara ka zo galingara ke na inanga njiko and then kituna ke jo wa boro na manga gugbana pa eneka katakina liro so tidunga tungo gwa pare and then gupati miada ka kahombu pana ne berani ngame kasidunga gani paho boro ini gupa watadu irata tamana mu na gutatamana liro kamalenga katangbaro nania muna manga kama paze zeleji
So hochena kurani gulenga chadwa dunga too late, and then muna mamanga dungu apa, and then mukuma inveto wa heki train kura burungo guyo yani kachivara dunga ye monane me aboroke na muna ma train yo dunogu nogu tatamanane liyo lembe ka advance ka kachivara dunga ye minane me ikijigu tatamanane ki dunane kumbatai. So na aniaha nga Azande chipoku pangame bombiko minebie ngame birahe guduho ngame aburuna birahe ngame ani nga Azande ani rogo politikite andene ejapadulere paguduho ngame minada kaligisa kuchigu pangame kamuduna company bero watadu kamuduna na company bero minafura company minarifa company political party ngogu Gaani political party do nazogarani awale kamudunga iraha mukunyi pangame ojironi du rogo gipapara Ringara watadu du gipapara duku western pajiole ye dongoroni bakari bien rogo gi politique tele wala miya dongoroni rogo gi company te miya manga okay ndika soso koroni kana wale ka mangoroni kana wale yani ye no guni mikimonyi ni kana wale ki kishini kana kusenda ogwa padulele. It's a logic dungani, and then begu pangame sanga Gaani history Gaani history kana chini na waidwani na wa aborafu njiko furani. So I mean wadu ogwa paduliranio yani cheneka bisa Ringara bisa kumbatai. So therefore eja zogorane ne kini mwenyi pangame eja bolo oni yenyo kimbu yo kana bara hana kama mungo yo kinane wale but ko ya ona bisingo yo kutigi level le gulengo gwena manga within Gaani zoga korongo guduko South Sudan ya tamba froni yo ne ya wike girani ilenga minasa daka connect bombiko no mwene pangame wana na connect live directly ko Facebook ya mkiso kusaba batigelenga anasada ka connect YouTube anaolenga live YouTube yo but mi mama nga afro ni rogo Gaani liboane nga LTS live so kuchone bihere so ono bopa frana nasada Gaani tatamana ke yena agwapana peka afro ni ngaza mko dungon kinana ya one bingo program te so mwamengi mehere that's the only opportunity one ke bi agwapana peka harogo YouTube na rokura platform but wale mingashi wangao ne biredi seke yao ne birani kimijirani wene ngai rogo Facebook ana one kinga patch pani nipanga onajana ne wene ngai so tamba masia chipa wapa karaka patch papa hale ogro ni join na ni awle rogo YouTube rogo Facebook wo anafurale me chipa wapa ne bi pagani Ringara and Gaani program ana yambadede denga Gaani Ringara okanya ogwapai ana frali pahana bipagani Ringara kini pipa ogwapai namanga parani koroyo kini mangide bara debachirani nya Azande ane yeni ka frach pagani Ringara ane yen ka frane wa kenyame ane ka bishira pagani Ringara te ane ka frane wa ogwa boro ngodu ya ema chipa gugubara pai namanga rogani Ringara no ane ka frane no gunyamuse katamba ogwena paya anamanga debarani rogana Ringara o rogani kinonga ga Azande. So chingo pai mangiane go program ne go betroni kina anasana hengame uru perengo wanaida uru perengo program anamaga chiga harebo so gigana anatamanga uru perengo te aneke na uru perengo froni so glengame anyane kafrani mechipa Gaani Ringara agwapa mangi me gugana shishile nai tonatona gigarane vuru Gaani Ringara at the national level state level kidudabatirani nya Azande chani ya ani yana na wale wado ani biata bagura nikajonyera ni awle soon chipa ani franga chipa gwapa mangi bamiko beta paki na wani mamanga for the last 3 months ana franga chipa pa haya chi ayani ani franga ani me chipa pa baromu masia mufunga ga honest opinion of frani mini wayaji fama governor kusayo fuchio and mini wayaji ko dakwa wale disadvantage ingine na advantage ingine mini wajio kwa kusanya mangi dagba
rogo wasene kotore ke menga Azande timiko wasene kotore kuramba tunga mange rogo wasene kotore so mini wa jiyoko gina advantage dunho na gin disadvantage mangi boromo bagura tamba welcome ka jonirani agume ono piro nga wo ikuma ya ole ice mojo ko wachado ngawe kuya na graboro zambaro kuna ga SPLM Semi nada kapera. Wachado ngawe ikidikina ice foro ice ndukajoro kakasara kusasu danio so penga wengo bangira borona baga yoro nenga oye bingoro ya ole ima bida so penga senenga ga bo garafa kuna babana sana faza nde dunduko mina beroni menengai unamanga kwa American no ogwa borodunga iligo ya tanga bere chibangiri janet tinga pai na mbadina undolana na tata chigani kinji ogwa boro ninja boro SPLM koni bingo jikala roni kibane goni kelo duya jidule nego panga red line bamiko guda wala America nonga kanjo na bie bazoga gbali kinia Obama na Jako nga bawam ini manya suro yeni ngelewa bawam chima bena tibia borno so dungu bia borno foke na zambaro ko nga kote boromu mumada ti red line sidungo gu meaning ga jire diranga ga SPLM ngat tambwan tambah bagua so yes mina sana mina ada kafukarga pa kusigu gusana muna sana hai gupamai ngame I don't think pahong bale kami pet popo gupanga ga fuchio bombuko weyeye nako na wajiyo ko kusayo enhongo gu gairu te and henhongo gu gairu te ya diko kusayo and then no gupangame gupaki du ngame ogwa allegation na kurwa kuchiko ogwa pale dungwa pa kuma manga dungwa babate gusana ekidu hongame ginigu iriwo kishisi ginigu bomiko allegation na madu kuchiko nga kuna luna bale kinsovra kuti Azande yejiko no bundu kuna kido bundu ogwa padulele and then gukikurunga ga fake mana ogwa pale but APAI kinanyo mia follow ho kuchikupanga ga fake mana gupang nanja ga fake mana ne ukuma dukina rogoyo ka pegwenga rengo but ye mwiko kurogoyo ka set ko up chipopo gupanga me gapo reputation gbane na aboro bienga konga gbagbane boro gwa padulele so gulengo gwa set up na manji but okuma mwene gini ikina rogoyo chidukwa sometimes kwa ma threaten ukuma ngame ka pushirwa unaka kuselima boro and since then rago kiniongo ngame gwa pangaga ina ga fake manane so bomiko ya dukina rogoyo limo heavyweight kina rogo gupayore and ya eda kamanga ha ya eda kanduno gu machine ne kina boro chindu kosungo kana boro na jangane yo chipo kupangame ina print fake dollar yo and then chine undo South Sudan nga Gaani ringara so gulengo gu plan and then kashidunga china kura chineka kura ne limoko kashidunga me china kura chikikuru ne limoko and then abolo ki blame kina ko bate ukuma do kina rogoyo so dungu apa and then kinogu kumana ha ikini pegu pangame gwa pakwa amanga ha but mukuni sananga chirongame kashidunga imo biko kuni monje aja pale wale mbeo ke biko binani kuni monje he ke yejongo koya bulengo gusana he ana chada ani sananga chirani asana nani and yani mie bingo chiminga he ho nzunzu welengo gu gairo watadu na monjele gboko watadu na amanga ya watadu gini he guhesa du ha welengame relatively wajiyoko ana jengo gu beta da pango gu na amanga be kutomboro yo gu ima boronadu yo gwa pale
te tima zaleda and then na wo ye ja governor yeta mo gunyana men jini kuragbare ni jini gbare oguyo kena hon ye ima try ga best ke ye na zaleda so ti besi ngo guri apa borochio walenga me governor ye ke kamanga pagudu hongame irenbi Gaani irenbi ku royo pagudu chipopoyo ngame ye amenada ka for example kuchikupoyo mwenye bakusono nani ngame ye mwenye bakusono nga governor ya shako nga governor but ku yenga independent and then pakini dungame ikini mwegu pakorogo yo ngame ya funga mana fuko tipa any project ivuru ese nikotoria ku mwenye ka achieve hete the reason being that ngame ka ku succeed bangli aborone ka zaka kena kuchigwa aborone yenga more independent yenga independent candidates and then ke ya vote nga SPLM ya chidumo bi upatini ngame regbo bakusono anga dungwa pan hono mangite agwa pa boro na chikanga ngame nunu na du liki mangi dungwa pa yes lia du liki mangi apa rogo yo ngogu liko hodu ni badungwe kuchi gali governorship so lia because SPLM and then SPLM na fumana fuli chipo li mangi project chipo kupangame wa ogwa project le nika achieve he then ikia SPLM no mangi he so wa bakusono nikaye ya funga mana fuko chipa iya project ite bumko senaka dungame ubana kuragba eni kanya wo ko ye gini ko mangi he you know logic dudu gi he ngame ya danga mu succeed te bumko bangli aborondo kan kaza ka kuchero na bangli aborondo kan kaza ka kuchigu pangame kino gwa borone nga independent idu na manga wenapa ogwa boronga from the SPLM ya manga wenapa logic dudu ku gi he so tikini da bale ti oguregbo ye konga futi agwa badagbo dolere so pagudu ngame enough title for ngamunga govern okay but gama inanga ga power ma exercising ga hate kam exercising ga hate begu pangame iya pamada kamanga ha inaya musana kene race kativura do adunga within ga power nga as a governor malengba kamanga hate ile musana kene race amunuka sana race ikia for mumbonga ambatano kama mwengo gereya mumbonga ambatano ini kama ya pakina rogo pending kama mwengo paite ono ti within ga power as a governor as a head of state but henho munuka manga hate bomiko gupangame logic do you use he tipo gupangame ka sauro kama mwengo henya and then gbana koragba ikiru baliki ne baliki aliyango ikyame wo yemo yeno gini momwengi you see kanara mana ngaga civil servant ka kida mana nga mutu mongo gama state nani inajia mana ngogu pa ya manga fuchio nani otadu kura governor inajia mana state na kosa budget ngagu budget dule nga physical budget nga gana dule watadu ga quarter dule ga jibiata ikije kujubayo sikini da wale jubayo ngame juba na yame mana ate onikintina ka negotiate budget nga state waka mangbe hedukani gini sikili zoga corona omobi chambatano kasidu ngame na state nga yembio naida mana wale department naida mana wale gere naida mana wale onikin total hedundu ko kini ya juba on fumana frani wale anirani gi department dole on gumana le do ona mangi he nga gumana ne ka jare bo wale bado ona kanu nani kujubayo ikitna ka bayo wa banga ka saka yo kama mbe he suguyo ngame okay gere na mia gidule na kamsini gidule na wale gidule mukini ya mara bero to kini bisho kwa ne dundu ko kusen so wo gumana ne nikaye tikini da wale ngame gumana nikaye mun ka kata duwa program kusayo ngogu cha edu panga imanje banko wa du maranga insufficient you end up only paying the salary guri bete du homo kumanje no gupadu chini kalas kino bana kuragba ikiame ya makida mana oye manje nani ye nongote so gulenga gu political system du kukurani tamba masia tamba fo groni ne ya wale groni niye grenga na fra chipa gani program anamba nga Gaani Ringara umini ni pepehe ana stream live through Facebook and also YouTube gumo
duna gene ke birana rogo YouTube munda walikize YouTube Azande live talk show mun ke birana birogo YouTube nogumo ado gene biro mo connect rogo YouTube ya mun ke birana ane live rogo LTS so mangi ani hare bambiko ani mangi ho gulenga me Facebook ina alanga borbale ina manga live stream directly through Gaani page ite so chingo kupai manjani ho gole ke yo ne biko kurani kofo gole bezi nga anasa da chirani ka make sure nga gwena pa ana frali pa wala gwena pa on ka frali pa kura borna gi hango yo duro go pokubuku yo kidu rogo YouTube and kidu a TikTok yo so chingo kupai manjani ho gole tini bagura mukaranga ulipato ne kuchusana hesene me masiana ni no goro nada ka jonera ne ke nada ka jonera ne masia mumenga link ko ku screen yo ogo abunade ka jonera ne so bagura minika sana ngaro chuna kina kusana ne sana masia mina kile link le ku Facebook yo so baborone kandu kurogo Gaani Facebook page and then you click it, follow the instruction and then munaka join nani ga live so nakida kuro Gaani page so bagura gusana minika sana rona ne kina kusana sene masia nane mukaranga pa kuchini mbutu ko bimiko dunga pa kina acha dani forali pa borumo ya borona de ka ya fukarani chima ja dunga alebo ya janga fukarani te mini wa ya jigaba na kusayenga fuchio gini disadvantage dunho na gina advantage mangi mukaranga pa kuchini ni mbutu ko tamba bakara tamba mini wa ya jigaba na kusayo futuyo jina advantage manji jina wena APAI manji na jina gwagwana wena APAI manji nga ogwa boro na manji je rondo jina da kuchipa kei mazande chuwa kenya me ogwa boro da kuchipa kei mazande sinanjira wakenya futuyo ya sovula kuchiko ya ida nga kolimba tanya ya taja ko kusayo ikini saben zere da kini ye kurogo ringara Azande ya pe kutombroyo ogumya pe front mbata ogwa boro na dukujiji paile oguyo na yame Azande dunga ami ya dukinayo oguyo na ya bale dunga ngoyo ya doa ikinayo tingo kubambata vene APAI ngogu na mangi nyale ye manjero poma buli moyesi na anjera wakenya me jiborole duna ne ima borona sovura nitagbali zare da kiniye mabuli ma duro jipale chikidunguro ni bakare hegbe na onimbu manga shikiria pawo gudule pangwa kina minebio kenya pangwa kina ro jipale bomi ko kurangwa kina abora nukaja ha ina ya mufu kina boro otadu aminada kule wadunga itaba inebio wuliyo ngakule wuliyo ngbangba efunga kule wuliyote efunga wuliyote ikini aboro kino honga Azande abale no gwa bole ami azogoyo kule yo yamu oni jinani satana kini obingo gwabi ikini tona ka fukina aboro iki aboro kintono ke ipi ogwa kule na gbadale chipaka sayo ina iduli gaya kiti tidwana sana etininga jibawara gana yele ogwa bolo ini mbali ana idoyo nikazo ga Azande rogo shinambaliyo ule nanje gube na APAI ngogu na manji ugwagwa na APAI na manji fale timingo bogura nga azaleda ini bozoga
Ni agreement ya mwifo betini Addis Ababa yole. Cha onga Western Equatoria yo. Ikitaka dia futu yo kusayo. Uyanga da wuli onga na ye biye chikina mboduhe. Chikini bachi puzzle da kini pi vuru Western Equatoria. Bomiko cha manga kurokura state Upper Nile ya fwefo IO ikimajia habe IO. Western Baragazali kina wasa ikimaroko dagu yangada state na hekoyo na dukizi be IO nanja Western Equatoria. Ikita jaha puzzle da kini buzuga. Chiona jahanga me fulana manga wale nga APAI aboroki no kinzunde kirikiri oguyo kinoho na manga chio na SSPDF borio mina janga ba mainga matuna gunde kuna da puzzle da ono ina yafu kome ima maya fo bet pa puzzle da woze gino kwada ka implement zele da ate amina ndo da kino zunbe cheto danga chi yi ki tekane mtape frone Azande okulondu zunbe tipo on tonala na banjiron sa ukuraki du sa ni zekizeke apana ndo anu venanga chingo kwa APAI weke mi pehe Peter agreement kini buzuga na ukupale bomiko Western Equatoria olenga SPLM ogwa governor zia appointing akina apora SPLM tipo pale chimi chigbena biana tipo puzzle da buzuga security arrangement ya manga ate gupazele dale duke yena vena APAI fran dugu rogo nga federalism zoga boro kukuru minaguru so kina wogule tambwani wa tambaya bagura chipa go apa peke mohone Ogwaboro sorry kakataro ogwaboro ndaka join nani me mama ya link chigu ina live streaming aga YouTube send yo. So if you come click here munaka mu follow go instruction do you and then munaka join in live kasi dunga pahoma daka follow li he watado pahoma daka tingita pahoma daka pe. Okay, masia mubishi ngotoni ko kumbabero yo. Aiwa. Okay. Yeah, mubishi ngotoni ko kumbabero yo. I was, yeah, mume wogule, yep, mukaranga. Mume batana. Yep. So aborona. Yeah, but Chineka kusa big space. And, no, that's fine. Yeah. That's fine. Let me see. That's fine. Yeah. No, mukaranga mume mo batana. Ndiko rogo Facebook ko inika birana barandu ndiko. Oh, okay. Yeah. Wale. Wagule. Yes, that's better. Okay. Yeah, bagura tamba chipa ogupa karagambo. Bagura mukaga kemera kusande toni. Simena nga wogula Mo zogusie toni. Yep. Chicken aboro, chikofro hane. So okay. Yeah. Aiwa, that's better. Yep, that's better. So, agwa papige no na bodu ndukolengo dongani. Dunga pa manga poro. Pakina hope mo bagura minada kasana, minada ka emphasize ni. Chipa oba pa mangore. But anyway, ye kule kusai. Yes. Gusana bakali sana hedomo. Meda kasonoro na nikise na go Azande na bira ni awori no borondu nkolize kino. Azande padwane chuzama na dongawe kuzamani fura hada katona Azande yo. Gipaye kama gadagachirani na barele. Dungurani kina hona azapa chipapa kini Azande kansonga fura ya siyasa dunga gipaye pomobuli modungani. Iki kushirani wakanyame anenga wa boronga marasini ogukuta anidule nga baga Azande na kwa pale. Anikia for aboro Azande
agwa borona magwa pare nga abo kini gipa boronga ga bare yo na kini gipa boronga ga Azande yo agwa borona dro ku support na support ku panga aborona do kasora ya bikina ogio na idanga ikidukina ho but paki kurunga me ziredu ngani gipare siasa ngani te boruzuzu vuro nada kamanga anikiza boronga ya jamaa gipare manga hata ani bugu pare aboroge so jigide gigana shishire wa borocha bunga masterminders wa borona master planners ye ki kuru ka confess fa borono borono ko borono bihe ki ginwa ya afra ye ki testify from no borono ko ya jamaa onu bu pa frani ani du na bor mobrimo ani du ngaki gi pa boro mazia mukaraga ga ko chimwa munu mangere mukaraga so ani du oni du wala i du na tona gipare anga gipare po mobrimo du nado anga voronado da baza ni na barete ona magia fugo no bodu nduko so bezo gupare dako areme upadu ho me asana he chopa na ni ngame e jamaa Azande kani dunga ngogwa boro no mugu panga accountability kina eje aboro nduka foka lirani daba kini gipabro ngaga bare na kini gipabro ngaga Azande kini yo du anosungo yorule kata befu yo ine wele ki ukidamorani porokwenyo papati yo babika yo kenisa yo kitona ka frobere frana ni tabefu yo ani kina jira borole imigani abo Azande kusana he do hongawe miteni anikatona ka implement gwanyamba nga accountability ani moina warenga guringara nara kargole kupanga ga accountability chama nga sujete bimbuka akumbo nuga ihume mata nyawa ikifongwana kusayo but akura paki na hokaboro monjihe ikimaino hangame people are fed up of them, people are holding them accountable. So chingo kusana meleke ye foro nani foro horo ni no boro nuko anikara ngapacho kwa but before ni futures fro ni menada ka welcome Gaani bakumba Buroyo Henry whenever gara foro beneka funga uri chance foro mfunga uri mutuko senenga gabo gara foro kwa gumero no biro uri no bono police gino chini anikini kandu cheku tukusana happy ne here but please anikipi henga 2 minute because sana kina ho another kandoli he munga boromo ye nada ka gia fugara nada ka gia kwa pa magi for the last maybe 3 months munga na frangate tambaya ngro welcome tambaya hayat pa kadar ko me di bakal sana ngaga na Christmas bakal kitunga gabo kana fa gumale awal kota sana no bendo especially ko koroya jisen from yo ya minangrago tiga bole ka do pas gishore ko mundunga afa nga mana tiporo dumara boni ko shona manga kamena tiporo mitna pasnie singa gwena pa na busaka pado almane simba bana ani wole na doni anna wagalo ani wole ane yeni na wole ana doni na wole dwani ya wale na wole ana de kadni an ko ni so minanga ko busho da mas na focus ri bagli apa wo bata jimi ha si focus ko ba panu mwenji kusayo especially ti gule bonga ga bona futio kada kwa wala wasna jime na bu pabiane mingo ma mini wa yaji futio kusayo maybe no any change it garu pana we kokra pana tombo ide we better already si duno go pai duno bana ha ni BC the garu gara duno go pai what you kona munga go kuma maybe go singa anaza na part ga hat bagura vo zambaro ko fokona good feeling party ora na buzo tipo Gaani ringara si Gaani SPLM dagwarani wala
Yeah. Iman dere. Okay. Bogora. Tambay. So, omini ni pepe he. Ogrone ya wale gerenga na frach ko gani programa na banga gani lingara. Tambay from ke bro ko ogrone dira ko Facebook, ogrone dira ne ko YouTube. So please tune in TIPA gani programa na mangahari. Masia sana hamini sana hana. Umaji upanga me awa borochena dunga master planners ngaji bana pa mungi tongoro yole. Ikini kuruka to ka confess frani na barando kan hiji fugo ni ma dunga recorded no bodum ko gini feeling na ndorogoroyo na dakwa wale munsun kan jera ngarogoyo. How do you feel about it? Yeah, bakari tambahe gupadu hongame ani apa manje kurogoyo sanga agwaborona confess nga amiduna du kujo gwapa na mungitombro yo gwapa dulele. It's a good thing for your bambuko gupangame ya confess yimatna ka feel gu hit nga gubagbana pa ye manjihe, and then ikinesa ka confess. Secondly ngame aboro mo ino poyo ikini ka isolate yo ini mbuyo changame wo name kenonani aboro kini isolate yo. Then because of isolation nene tikini soya wale ngame ibane twice ikini saji gupa ngame inada ka kusogwa pare ka hombo pa beazan chidu animo inonga aboro mo piko animo inonga a victim manje ogwapona monji kai karaganga habalewete chidu kina wuli nanani do. So gira wale nga test fungo durani chipopo gupangame ani ni gupangame eda ani asaji kawuli ko gupangame kambo pafu chirani kasi dungame borogi borodule ne ke mo wuli ni na tomboro yo ro ko baparha monaka duna na hipa ngo duro yo na kambo pafu ni benada ka funga piapa ku chigupa gu genocide na manji Rwanda wa vura manji tikini yesi ikini na current president dule gupaya gukanda maduro ga boro yangame ungo guboro kambunga pafu guboro watadu guboro ne imi wuli nai dungo aboro kina bare gupa reise manji ngame ko ye kijo gwa boro re kimwenyo Burkina ho ye moyno poku yanga filani dulere ne imini na filani dulere na monjore japa dulere iki jogu yo ya mamanja inanga special court Tanzania ina prosecutor gwa Bruna committee gi atrocity vuru ringara iki mojio dungu yo oguyo kana vuru Australia hanina oro kinya yakinde reisi kini monyo ngame mo dulere ne imi gume gi bodulere reisi kini yame chipopo gupangame ani mbaka jigani ringara na kambaka da shinonani na kambugu gbegbena pa rekotorani akusayo mina sanaro nga mumbu pai fugi borodurere. You know, this was a very serious level of inanga dialogue kwa mwenjihe kamanga gupanga unity ka unite ringara mbatano before they can proceed ahead, they can go ahead na gupanga ga development. So reisi kini lead gupangame ani mbo pai fo gwa Bruna imi uli nanani chipa Canada karakasa watadu Canada kambaka dagani ringara ani dua kani duna hombo pai potorani ani mweno nga gbegbena pa mamanga jene ho kani reverse hete kani karaga hate ka karaga ume kurogo gwa Bruna pikite but guhedu honga chipa wirani na karaka na rogozere da ani mbo pai fo chirani. Okay, so reisi kini lead gi padurel. So chidwa awore ngogu test du frani ngame gbegbena pa mamanga ani wuliki mwe kambo pai fogwe wuli na nge kutrani no ani wuliki paya ka duna gupangame ka ani hombo pai dagbatrani ani esadika build peace ka sonosa nyomuse dagbatrani na ka sonosa gwenga you know ka sonosa gani ragaha bombiko ka ani duna kinegi kandare ngoduraniyo ana sona ngate we pia pakini dubale kuchigupanga gupana manji during World War. Okay,
America ne dure ya ba inanga nuclear bomb vuru ina Japan tiboro howe gaha effect amanga borare da kuchuguru dware during World War mo binga pogu relationship du dagba ci Japan awre na America iwo kanya ene mi belewete so ogwa pare amamanga chiki manji chiki manyasa then chipo pangame ane sono ane dwa ka ane hombo pai kimungo gukanda rekusai kurapaki na hobelenga Gaani mobili maha na contribute kuchugu gbegbe na panamanga nga ine bihe bidulele ikitanye I act ikimbo he kyame gure ka mi mango bombiko siyoso dungani ngame ka foliro ni dagba chironi wana mangora karaka batafo SPLM ana matna karaka na bale kini vungogu denenyo kini manja pa wa padule kini reke wasa yani chipogine du wale chenga kinare bo SPLM anare ngbele karaka na bale ani sananga chirani na gu gbegbanera ka ana reke nenyo ka du hale mechininga kan reke ngbele dagba chirani na bale te gini hedu na ka manga na gini hedu na monji na gini kunika manga ani ngare korogo yegben kibi gupangame mubuli modu ne yena gupangame ka folira ni dagbachirani begu pangame ya idongo gupangame bombi ko menda ka pewolenga ejanza njere imagunde be ai kotorian na bedu therefore inada ka controlani ka make sure ngame kana kojinga tsirani nga hezi kotoriani rogo zogino belewe ka sovra kuchioya. This is the policy. This is good. Siasa ya mga Japari chini chido. Abare gbere na Azande bombiko kashi dungame okay anze yeke kaja Gaani rago ani ko disirani na abare gu history kidu da basirani nga ana imisirani na abare chama ngate you see logic dungani so chidungo gu miada ka pe kuchigupangame ani tamanga APAI kini birogoyo na Gaani sunje ngame anaye ke kapeka ogwa pango gu abora peka ngachi poko panga lirani yo zeki kutigini pogungo gu na manga tamba masia momando over time batene tamba chipogwe na papeke mo ane sedinga ke kipunga lego bagura o mai gu pare mai abora confessing o bagura do kugi gu pago beto na confess gini pana andu bera na gini pana andu bera ya chipopa moye kafro na gwaza ha na aza ana aza boro na yeah me adwanga surprise the table because ogwabornado kujire Japan ni chimi dule bi maino gupami epidonga Japole inika kula baiga tiginile bokato nanya minado gupami reka peha faza ndoni nihenga oguyo kinoho na ejikafura oguyo kino na dodina neka LTS wongeni wo ananya na bimbideni aneke neni position kimandual katidunga ona binga abrodu nukoroji sholete oguyo kinoho na maino wai woni na tawajia ongirime gupana telileyo walenga wadwa ringara berani abemu karingara ni duberani paye mangani duwe ke investigate he kimo ibupadutin tuwe kenya ukula aboro kino ho du kuli njiko konjika ambidenga na nyoy chihe franinga Azande accountability iman na flat pare sinika du regbo bawaraga Azande mukitanjira kini bawaraga bole kineje iminanena ogwaboro kule yo gbedi ogwaboro no pikire inika na jinga beran bukumbanga tomburo ine manyi fodeli li munoko kumboko yore inika na jinga be gumona gyan ini nungo jabole dungo iminan regbo bawaraga kite ikini yena gumana ngo ukena mbaka da jenenan gumana ona jenga kaharaba tikino yembioy
Guamana du rogu South Sudan ne kakara badu ezo yono gwa county zeledunuko gumana ka manga ya pale ka mbaka de jenana ya danga kamanga nante ina bandaha ke ka fo flore gbo bawaraga banjiro kini go shi ogwa Azande ye imoyo ni sacrifice ka heli kiti mu kini bawaraga bolefu yo ipenga gule ningata ani mbaka ditirani papa accountability ani yugungo ho wadu ajene berani ka sobura kuti eje aboro menenya ani yugungo ho fuyo ngake na aboro ngani eje paina amanga hale ane biyo kana lego bawaraka ani kijigi kurungbule yali ya hawala gweni ka tirogo gani paina anite ani kinduki nambata tambaya bakura umbura yo omaji kupale kubeta aboro na confess chipago APAI no mugitomboro yole ini pana ando berano yo na ini pai sumu mo kibishike wo libakumba kamfuade bazi fo kwa aboro na jana ni awale no gyo nika jana na kusai tambaya bakal tambaya sadu na pride ko na jahasin fare ba wa ona kuru ke ka home pai unko ilma realize pana ba memunge samanata mbari ikidi deja troko go yo ie ka por baiga pai ba bor si at fasi na bakaruko na tungara ka ogrego miaida anireki o mamanga pani junira eraha muraka kura fa wa ma engi kutio mafenga empa foro ya mpambu foro mama ya tugu abun goso sina mungo die sisi fenga bakeruko na miaida wa braha ngoguyo atakura ngaya ijigera baha kura uyamura ahomboka gudu babakero gogo kana gunu kunga tibesi na buriye ahomboka besi nisonga era homa hompa ni mohompa kimugu pango mumunye kamanga kurewe mukulunga uboro nga azano kazna kura bro gogo na kama bana toga tambaya mvroyo tumba bezi kuchukua hapa peke unene bodu ndukore masia mun fresh par reconciliation ki for example ngo hapa mengi na mongi Rwanda yo na rego dule frani wa Azande anesedi kala ni lesson be ogwa borune dili no gugu bana pana mongi dagwa chio example mun fenga ga Rwanda usana ha America sono nani karanga pa kuchini butuko ha nawe kuchumwa gani ringarando central government na wapa mjera no bodu ko tana jubayo bezo kupape mone masia yamu chinga realistika chivuku pale wala rego tule forani nga Azande na pale ani tekigani on initiative nga reconciliation da bachani one bien nga wentine kamanga wala chakachi mengote masia yes tsene kamanga and wokono gupape mohone guimbar sanga minada kanyamba tano kati mwengo vuru South Sudan na bodu kote begu pangagi eja zogorane ne gu big bitango do se duro go yo chikia hombo pa beyote gu panga wa boro ni manjiro na pa watado muni manji gbegbana pa fu boro ni nyanga foro sore kati mwengote ina wiake na baha na kura boro ngame munamanga pachi kwaro mukitakanya sore ni kiafolo sore bita sunek yani kazinga kuchiro yani chiro goyo yote gukura pamina da kapengame ani chigani nga Azande ani kia so ani do chedo kupanga ani tunagani initiative ngaga mbupa fuchirani na accountability. This is very very essential to Gaani Gaani raka na ka build peace dagbachirani kani jinga kinogupa ana bihe jubayo kamanga fuchirani ani duna nyomu se dagbachirani na kiduna reconciliation dagbachirani kamu manji kwaro na pa
mukini kupanga mwanyi bagbana padu mwanyi mole munya foni sore and then giborale nikimbo pa forotin nikikaraga pa forotin kya okay kasidunga mu mini gu sorele yes kalas ani mbugu pale aninga borosa aninga kina Azande ani kimbugu pale kusayo and then ani kitana ganiraka ani dua kan show example bombiko wana katna ka show ho maybe kura boro ni katna ka wuri ka haberani kini benga mubi jipa ja borama ngahare and then ka ani yasaje and then kura boro kitna ka wuri ka haka manga kutinte ani matrigo gupa ya wuri ka manga reconciliation dagbachirani but it and sipo gupanga tuna on the top ke kusano banyirani gago chini be jazo gorani ne ingo gwa boro dukia and ingo gwa boro kama ngo gupare ninde yake jiga henga kana nga gamudule ki je kina ngabero kamada ka frachi papa iki kushikina bundu kino so gu situation ne mwini gupanga guboro documentation linio ne yani sipo gupanga me ni afro ungasore kati mwengote na sipo gupanga ni yame njiko kana chini watadu ni folongo gupanga njiko kati mwengote bomiko ne bienga udunga njiko na ududu kuli njiko so njiko na follow kinonu and then ina manga pakina kuchigupa ngogu na bipoyo and then kasidunga me ina kura pakina na jaro social media nga kana Gaani kini pabro nga kina janza njere na pe apero social media ngame kanzenje monji pai kaye mwenga ni kusigini yonya instead iji kotere ani kibani kusigini so aboronga ogwa borona ga aboro ape powo gudule mo ngame gin example dunya sete so tima pakara so but ani chigani nga Azande ani duaka ani hombu pa futirani na kachidunga hombu pa na ka duhon ogwa pare kizeleji sina ka do gupangame aboro committee sungu sende ka discuss gini mechanism ngogu ni ka duhon chipo gupangame apology ndu yebe abare na kindu afa abare dagbachirani so it has to be wakanangbato ngo gupana manyimbatano ngo gupana manji Gaani guda zingi bavurayo ka shiro bavurayo ina nga torito ke yogo ikineke kama ngali ko gbekwana apaye manje ina nga toreyo so ki mi aboro tore and then zaka kida group nga aboro indu kanuka committee ka fura indu kanuka apologize for aboro tore on behalf of Azande so ogwa process ile kan zaka manga dagbachirani na gipanga ga accountability ile a steps kina oremya ni kadia hakamanga ha ka yuko manga hani piapa irembi wuli kipa behe na gukura aboro no ogwa gude na so na wele iki wuli kipa ya behe ngame wele dudu apology wele dudu reconciliation wele dudu jipa dulele eja hani na bodun kwenene zareda tamba masia bagura bien More repeating gusana hedu hongame tabani anafurani chipa reconciliation dagbachirani ani angame awapa mangi dagbachirani na abale hale ani rumbatano reconciliation tona at the national level chini kadache kuchi state chini kadache kuchirani chenga batunga wala aninga Azande ani set example vurusa Sudan ngame aninga kwa borodu na bakari mudurani aninga kwa borodu na bakari nyaro payo mpana mangida bachirani na parele we should try to initiate kupanga reconciliation bachirani kuchini mamasi apele anikadunga example vurusa Sudan vukuranga tunga adunga na kuparogo yo naga reconciliation bachiyo so munebia should we initiate a reconciliation bakara tambwa ha spaka fukaraga pait pogusana ene menera katona wogira Azande wengirishe ye no gwa boro ogwa uro ni nandu kurogo RINGARA Azande ina gana paisa nga Azande nga tatamana aboro Azande nga arukumbatayo inga organized ya engirishe ye ikibi ukula aboro ni tani kinakunjilio Azande na duna aroko kiduna system nga governance gazoga chiyo APAI dunga organized sinada boro jigala muna pepa ogwaro kumbatadu wole rogo RINGARA Azande oni keli moyo no boyo dunduko bana kuragba
Anaka ide limonyo durogo miziamu ngo ya bole dine na pazan kubongili Azande ananjera dagabro kenya a leaders belenga anite mu differences du dagbalani kan yilungote APAI kini sovrana Azande ayo jini a leaders du na du gana jipaire sine de limonyo du in rogo miziamu gana kuragba tipaka fukaraga pai anare mwanga ke pido ngelenga anitili bino anitili eti mina sopo jimi bomiko minada kanyesa sopo jibino ukuraboro duyole nina descendesa kiji jimon descendesa kiji jimon descendesa niki ke wurigo okenya vunio na gaga anare mwoko sungo ke pido gwa boro nejo jimo ikindite Kaaru kumbatayo ni duberani na oguyo duho ine kashikisarani ka organizerani ka lidirani kani dunga example ogumina apenga aborumo inodo dunga Azande aninga organized ani yugu pia pai anikinduna animbatai ono comment gudu ho gani wuri bakumanga David Fugoyo na manyi herogo Facebook. Ya come for a genuine forgiveness and reconciliation to take place in our land. There has to be justice. Justice here is not a mere punishment of the guilty, but a recognition of the atrocities caused. Tipapa ani palembata yo. Tinaida eja abole tona fupe kusa pentension. Bamiko anare mangare mbaka yo mumu kanya an mimbu pai guborono emiji bole iduo ke yegbai ga kiame wo manji wale Azande onu mbu pai fale ni manji wale abale onu mbu pai fale njiko di paine mangire midune manje tilika imisara ni imisa ono kuligu imishirire anikini rukanya tipaka ndukumbatayo tipaka kashiri jipagare anasani jirani ka guru soho uli bakumba minafra uze jino karaga pange tinaida ani palembatayo borani rujongleyo woli warapyo ikia onu ani esejo ka dunga wa Azande onu biogu ba paina mungayo atongo burakidu de batio na APAI ambororo ono iki eseji kamanga je reconciliation iki organize tio Western Equatoria chidu cheki kalime chini du etininga the most developed state in South Sudan tambwana Tambaya uli bakuma tambaya umvuroyo chimaji ahari. Should we wait for the national government to initiate reconciliation or aninga Azande and set example uro RINGARA ngaga aninga South Sudan kego panga aninga kwa boro ngaga forgiveness nga aninga kwa boro na jia go payo kidunga example for kwa batunga nike birani nga ja kumbale ipane mangide gwacho na abarere iset one example for ane uro RINGARA ngaga South Sudan. Bakit tambah kami ni he reconciliation ni ama chiku leadership tu naga SPLM wata do good leadership naga Salva Kiir orete unless ka SPLM reform tihe. Very good example, the national dialogue. National dialogue tu afas papa junduko ajumino buenuko adaptive plan, but implementation naga ha parliament. Sana APAI request APAI ha na sa ego power gada ya dengan salva rute ya dengan riak rute ni panama SPLM
rukna kuji salva nga salva rubere. So, chini ya tuwe reconciliation na makamanga ndo nga genuine reconciliation under leadership nga the current SPLM na leadership nga SPLM nga salva kirite. Ani ana kusungo kepido rebo nga rebo adamata te. But ando kan Gaani own initiatives. Na kutleti mi kwane bie wamina agumba diamond. Heo dagba akumba aborote nga ringara. Ringara no gwen ko uru western Equatoria to pada basiote. Especially ana fanga particular fanga kupana mekutombore. Azande na abare. The common people, I are not the great, but leaders, Gaani leaders, as Megas and they do, Targa barrier. Is no confusion. For example, Robin Lane, Abrolina Tombro, Azande na abare. So, ando akan kumatayo na Gaani inanga initiative. Wamili mbanga really genuine reconciliation ni kasmingo te awate ani kisu mubesde kawe na yani even kutombro ya mama ga program ene chukura gwe ne kusaya ga reconciliation hima physical hardate ndiko. When the data approach, you can leadership. So, individually, as Ringara, we have to keep on doing our part. And a very good example now, Wabona Kurubaiga Kahumbupai. This is a partner translation. And come to a conference that is concerned with Abore, you can elaborate more than we have. Tambai Froni. Obini pia sasana wena sasana kina cha dani sasana hali paha bambiko chingo kwa sasana he dumbo kwa borodo poro yo gene he beyo ke sana he nani te bambiko rogo situation yara karogo ogura duno duze gino duno opportunity ka sana kwa sasana he anika asada ka sasana ha na neliso na gyarogo payo ana sana nga kwa sana he ne gupanga me ogwa borodo likichi anada ka provoke yo gupatela lengo do anada ka befu gani hapo umroyo na bagura masia anafraibe ngame yes Gaani kini papo robete kini papo nga Azande naga bale yo ne gipale from ngitombro yo but ogyo kinaho anaeboya social media warriors na campaign online burana manga Azande yo ngoto ogyo le gini pai Azande wala anaida accountability dacho nani onopia mwa gini he chade imonje umbiko hali bese hali focus kucho ogyo nga leader zokoro yo ogyo kinaona do online ogyo kinaduze gino na aseje gipale dagbaza ne na dagbabale should they be held accountable as well bagura minatoma ngana yeah wo do Azande naida ha accountability do gati tona inaboro alio kidati yanga daboro sende nolengo mingo bogora kati dunga me gukino homie mangihe Bondiko chidu aboronika wulika pai kangoho guboronika asada kabena kamanga kinangba tuwa pai gana kuragbo gule nikigunenga akote wo pai manjile gu rol gu paparaha bubo manje tite manje consequence gu pai bogura fese gupanjuka fese na dual aboroki gunde next generation ki gunde ya manga paya mina bena ogwa paduro social media once bora manga kan vlo delete na
Tama kumbalinga a record chigawo zagin. Bana kuragba abrodu ke ndu kafu karaga pai tambwan. Tambaya bagora. Ungroye. Ya, punishment na ho Azande na fe fabo. Punishment anamaga punishment of isolation. Nga mama gona pai. Kawo ma nga tsiro mu tsitsiboro bakajiro watadu kafu musa foraya musa na manga ka ignore kibasaparo kimbro mateyo gre aboni pandaka bono ka communicate namte bono ka dunga close namte miraba bu punishment sana funda fu ki correcte aboro kazane kagatiyo bekuchini mamba even Gaani alida sre ki ignore yo go buyo namanga gona pa nyante wale abon balkage ya jo singo paingo maybe singa renkadunga socially very effective na babura hago buyo boko pamara yatafuli mana fiyo ikikuruka tikenbeyo yaha inadizabu punishment tambane Tambaya bro masia. Gwaboro na social media warriors na contribute ge kuchigipanga ga division da batsirani na yibro mungire. Ini pacha da mun jona. Well, animal pafutirani. That's what I can start with. Bambiko gupama make gaha impact ya mamanga tiki mamanga. So mina ino ni pemba tano. Kurajane hokani karagaha te. Chimamanga gwensa du honga kahombo pa dagbatirani. Chidu gupadu hongame ani ndunga kuchigu point ngame kasidu ngame hombo pa nakadu dagbachirani na bale gini wedu tina ka dorogoyo and then wo gupa na pekale aboroki kushigeyo inga pango guye manji he chipo gupangame aboro no kambo pa fuchiyo kurogu kina honi ka kura oguyo kina honi ka peka ha angai na boydu ndiko ni ka peka hate oguyo kina honi ka peka nga haya but anambunga karaka just because ya penga ate waraidu ima pehete raka ne kanwa nukumbatai gupadu hongame gini ka ni duna hombo pa na gupa nyomu se dagbachirani nga ka hombo pa dagbachirani gini gene du anaka manga hanani anakatu na hawan so wo gupa kuna pehele I think na documentary kina mie biet kura regbongame abora manga reconciliation and then oguyo kina na cheka waraga muna cheka ogwa pomo mwenje rogo waraga mukuni nduku midani yakagida ha nga gwa pomo mwenje tidu wale watadu kasidu ngame zena manga kakusa haning baro muke waraga nani kifuefuga bolimbia watadu baira jene ini kanduka gidaha kiyombuli monga gupa kwape njika ape sidu wale gwa poko mwenje sidu wale boroki gije kubangbaro gulengo gwa steps kan lenyane kajia ha and then state dunika initiate he watadu aninga boro lingala nika initiate because this is very crucial kuchi gupa anada ka fura kuchi na gini wedo lembiane kamanga ha kasidu ngame anina fura dagbachirani nga boro lingala dule nada kamanga pogu dule ka hombo pa dagbachirani gupa mangi chima manga bono honi ka fu justice honi ka ye wale ki satisfy a victim ute ke vrajo bore ki bani ku kambayo chipa life ne kikina kusigini yo chakraganga ku boro ni minute chakraganga ku pania manji ku bali wa pania manji hete so therefore justice lenge kamanga has accountability chipapogu bugana pana manji then chikidu ni lesson for the next generation nga ko ni manji pa gidule ka boro manji pa gidule bana kuraba consequence kina chini
Gurengbangba, and then state nika dodunika initiate he aboro Ringara watadu agnya watadu state. I'm talking of a head of state ani our governor kasidungame Gaani of governor yele kuneke ka initiate he. That will be the biggest achievement rogoga ko political inanga political career. Ya initiate gupanga ga reconciliation dagbachirani no gwatunga kinabare no gwatunga anaraka dagbachio anaraka dagbarani kwa Azande. So mwedu inika mangaha is something very important. And then ogwa brochiganga oguyo na cheka paru ili wijere oguya kana ho tina depend kuchigwa pa ya cheka ha kasidunga cha mamanga bakare impact ogwa borongo ogwa na wishiga APAI na wishigo njingiri APAI ye wishigo kibengame gipa njika pehere gaha impact na monji wale therefore idunaka judge gupangame yeah gumbusa duho fukonga imweko kukambayo watadu gumbusa duho ngame kumonji padule watadu gupadu ngame kuyeka apologize gure gu committee kasidungame paya mangi wo gudulele gu committee kesheyo idunika determine gupangame giredu chada chidu gumbusa ledu chada chidu fo wa borona cheka pa rogo social media ogwa padulele oguya kana ho inike biengame geyo manga impact ite ikifu warning fuyo and then ikianfu ye ka apologize. So gulenga ogwa hedu chado ani manji he because accountability kina rogoyo and then na building a community na trust kina rogoyo dagbachirani bulenga ani kitna karaka wenera ka bule bari gipado ana farachi papa hare bakere caution gudu gihe ngame Gaani political environment kati mwenji rogoyo watadu kati mwengote Gaani political parties ngogu na zogarani ine kaida kuchipa wo gudulele woloke jingate bombiko minebiewu kanyame gu political party nga SPLM iduna initiative ja pare ngame ani folirani dagbachirani na gwatunga dumi mbijina ni chipopoge political achievement watadu agenda. So do you think chine kamanga watadu cha manga ate because chinga very crucial frani chipopogo pangame kasidungame ina head iduna ka head he nga political party nika head gu political inanga reconciliation dagbachirani. How does it look chine kamanga bi mimo no cha fail bomko gu inanga national dialogue ngogu government initiative mbatano chando kena rogo shino honyo and henho change it. There is no accountability henho ngogu na mwingite. So that's why anaka mama kulirani ngame kasidungame government nika head he then it will be dead on arrival. So sidungo henja dani mwenje. So gulipa mina da kape waborona jana ni please mu kyanga pa rogo YouTube weli dumo birani ni minika display he chi screen aburo ini buro weli dumo ni na kasidungame borona da ka join Gaani conversation mundu kuro Gaani nanga Facebook page go live stream duyo mini kepa chi he mini ke ina link kina yo mu click gu link le and then mun ka follow ho. So muki follow ho ki mangi instruction nga so kuni follow nga eneri kuni moya ye join na kasidunga pa hon baroma da ka pehe. So gerenga na fra popo gwa pani du na mangarani na affectirani nga abrowese ni Kotoria. So tamba anga jina abrowese ni Kotoria ni setego pa wapana manga vo Gaani Ringara tamba ni limo Gaani program nga Gaani Ringara. So tamba masia popo apa karaga mo. Okay, go chapter anmoki soko aneka yongo bare aneka ye chipogo paki na ho na manga da barani nga Azande go wasari Kotoria ani nga wasari Kotoria wani la kina kuramba tunga anga wasari Kotoria kinanani na bara kinanani nga Azande do wasari Kotoria ta kuramba tunga kina Azande usana America sana ha minada mosidingo ani asidingo kanjera ngaro goyo wenenga ko usigo pachirani ngoduraniyo hal ani ngo ogwa borona pelengo kungoduraniyo wana na pelengo ngoduraniyo te because
kani sungo kata bese kuchwa kwa rani nini mopanga ho afilana namanga wale afilana namanga rani wale afilana namanga zanga kuwishi go pacho gini he mama ngafa kwaro gini injustice mama ngafa gwa boro pacho Azande oni gine mene ngago sana mera kasono na ene gine apana le sijule ugoronada ka join so please oni connect link kina rogo Facebook link kina rogo YouTube ware kiani tunani karaka rogo weseni kotoria sana helena ngira chipabonga ga leadership vuru weseni kotoria aninga Azande na dominate leadership vuru weseni kotoria nikare shishamba tunga no bodu ngogo ambatunga naraka vuru weseni kotoria nimeno ngame dipeme apelo buron kina wada kanya aya patelemo ngarengo kashidunga me another fairness bekura matunga another fairness rogani Ringara wala another fairness rogani region for the last 50 years or 60 years Azande gini one example na mongi hero leadership kadunga fair for kura matunga mini wa English aga kinarani nga Azande na dominate kini opposition kinarani na adunga mayors kinarani na adunga commissioners governors na APAI ano ambatunga kina vuru weseni kotoria ana funga chance fuyo ya so neji APAI no bodu nduko behavior na behavior kini kanjera kuchumwai national government arani Ringara ani yabo ambatunga ngaja kumanga anzengere kinarandule na ya wo anzengeji yeji hukuma yada kafe kwa ambatunga ate so hano sumoni ka criticize anzenge zanga ngera kuchichirani na gwaboranara kanne do we really wake mayete are we hypocritic or we are more realistic naturally because kuchumwa changera the position nga governorship le ya funga hapo kuramba tungate fuchie yeni grogane ya kuchako ana kozina ngangane 100% kuramba tungate kunga mix but gupanga kifunga au wali kuramba tungate yame kuramba tungajinga gilipadu ya korogorani wala gilipadu rogorani wa hal anina kupanga ga security rogorani wala gilipod na manga masia mwasa na ukosha nga honest frani ani pele Azande ana afunga chance furamba yeah gupamina yes gupamina mama ngame I think there's a issue na go question na ngame anga aniduna sia tranite so gi sia pare ne jubayo ke nominatiro ngamonga governor aleme mi afranga na kinajipana mange yelo minafura mini moda English kamukaraga chiroke be history yeah lengo da compare yeah meniko kutene so when just 3 minutes kita because kurasa na kina kamia saka ngarogoya majanga rogoyo wenengate so bamba tapadu hongame anga aniduna shachiranite one we pakini duhongame wa SPLM tunakazogarago the political constituency ngaga state ya defining wali dumba ndahanite I hope you understand gu in a political constitution ania owa MP singo gu yo do parliament yo gani banda rago wali tituna na jangane kindo jigi wali tituna bazumburu yo kindo jigi wali tituna none kindo jigi wali gi political constituency le si rogo SPLM munte ina manga panga ina nominatable just based on gayo like a political affiliation ya inspire her and then chidu panama ngame gupamu na penga tuna rogo tele bangilisi pagudu hongame Gaani tribal system was recognized by any government, whether being it a government nga Arabs watadu go Guinea. Then ikini yasa jugupangame kamanga nomination watadu appointment based on the merit nga tribal line. This is what is happening, and then there's no denial of papa. Ogunoninga small tunganga tunguloni umbaha, you will always be the victim. What I do on nikadu diamond nga waboro nikadunga victim. So kona dunga bakare tungaya, then it means you are useless. Okay,
And then that's why mobigu pachini ngame gupai Equatoria nyetino gupanga another federalism, another federal system nduhedu, you see, nduhedu bombiko gupangame federal system nika yengame aninga abro state abro ne biyo kanya giparenga gupa ya kushigwa arabe kuchini nga kokora chidu. Okay, so federal system I think chana dani sekirogoya sakafa boro iginogoyo bombiko gupangame gupanga ga kokora watadu inanga racism dungani orogo gupayo ngame ina gu advantage nga gaha tia chini na gu disadvantage nga gaha chikina chini ani ngame SPLM ya wale no gupanga ga national system. So munaka ja boro masala ni munaka yena boro kwanza njeyo ainongo Gaani tribal watadu tribal alignments nga Gaani culture ya mukini yekini mweni nga judge watadu kini yekini mweni nga ni dunga barokumbata nga ga Azande. Therefore ni kurarebo ninika yuzuga ni power to get rid of our cultures. This is the risk nga ga nationalism dulere. But federal system nga munadunga MP watadu munadunga governor kenarogura goya maenjerogoyo munadunga judge kenarogura go maenjerogoyo. This federal system nafu justice fu gipanga gimune yena nilengame. Okay, kura atunga. Okay, then kura atunga nga amurudu also majority Western Equatoria. Of course dunga inga marginalize rogi system dulere. But gupamia da kapeforo na chipapa ngame gipanga gina namanga dagbatsara na barere chidu yatu na hane yatu nambata na amuru. But amuru nga very smart ikinya gupanga gazo garagwa ameda kasovora chipapa hate ure ime boro wale ya manga borote mobingo muroni ki complain te. Okay, mobingo muru dukukuratu ngare ya complain ngate because ime no gupanga namba beyote namba beyo ngo guka back gayo claim te. Okay, then therefore chikini da wale ngame gupanga ga divide and rule kati working ngane. So chidu mobi upatine ngame. So wachama dogu dulele kina Azande nga majority inika ina kina Azande. So but gupadwa don kami pengame it is not possible ngame nominate governor menga badagu dulele badagu mukini yekini yame maidongo gukitile tabonko gukuratunga kina fora ni no mujeki fo amuru ani fo yo chikoli mugupangame another ka balance Gaani na I don't think that will happen. But gihenga the political constituency le chidune yenogu justice ngame ani dunga jabolo no gwa paya ngame we got nomination na manga jubayore china manga chamanga based on merit te china manga based ngame political inanga lobbying na manga ikindu yenogu boro foro za to duno kene linio ni kuhe ayinanga kinoguboro based nikanya Mr. SPLM. So kinoguboro ni kanya yes for SPLM wogupamine ni pemba tano ine kajia a big position ki foro. Okay, but mwenengo gine kama mwenye nani te. But it was not like a chance dungani set hewo bombiko gupangame sanga ine ke no guboro adunga na gidanga paya kie kimwenongba wa munike ka dungba kini jugu position na kini mwenengo gine munka manga hate. But it is not by mistake. Ina manga wo bomiko gupangame jubane ka director ngame wele duina manga mukuta manga chamu wo gulenga muno serve ge interest ngo guyae daha dan gupanga ka undo ga constituency watadu ke yeno gupanga gumbachi gama borongo gwa boromazo ko. That's how political game na manga le wodu chairman ya manga ja pali ye na future by mistake te ye na ko ke ka folira dagbachara na abare. Okay, wapana mangale badabu a mission kina ho na aboro chipapaha chipokupangame iru hoka ativu he konga ina remove konga al table and kina masia yes minafanya aje kina nyo chedo kupangame ani gisirani na gini wodu
ani understand ngodu politics amanga no gupangame gupadungame aninga majority ani dunamanga wale ani duka manji wale so chidungo gupamina ndaka tamba. Yes, Bakura. Madam rephrase question in the no. Minima jia, huh? Kapeke na rengo, anaida gwenga Azande yembanga direction. Analaka okulingime nga ogwaboruna wa okuli oyazo mvoni chitona keki okuli nikagbadanga ya direction kozubo omomu nienungo wali nyandukwenti arukumbatayo sinanjira wakinya arukumbatayo kina berani nga Azande ono yamango gusunje nzunzu chede ina manga ha berani nga Azande te sa nga direction womi afrano nile eli bukino nga Azande wa association union organization gaha logo ina manga ananashi yeno gupanga ananashi ngo logo nga Western Equatoria State nara kanya tinga rongo ko yuzu logo nga state chupa gwa association nga Azande ngagamba tunga masala no wa Azande didulele nga number 1 point ukuro point kini kadwane ngame direction ho ani nga Azande ani jirogoyo ngame gupanga ge kindo chiki ani parakaraha chiga government ite gupanga kinanani ninazoga Western Equatoria kindo yodu dweni nga guboronga bekindo nekindo ogwabole ini kanja kina Azande da kinoho Yesu Kristo nikeye Western Equatoria none ngogu akoro ngogu kurumbu chaida zamba beborondu kina kurogo bibeborondu kina kurogo ani kita kan dundu kona dungwa berana ko kitani kita nang barago pakini monyi ono regba awre papa hat bupaya dunga regba awre tini papa ya ngatina da anim bakati tirani anim bakati tirani wo gufugo mia frafa Azande de gogo susikusayo kamanga teke why do aninga Azande wadwani naraka na jere ku meridio why do ka kumbo tunga vuro yeko sungo kati asangarani ani kweli kauke o mebanyirani yonyi good discussion tia ani dwa wala ninga Azande nga why do ka anye keshichirani kama gani foundation politically then ko ani confirmanga ani mama ya tanana ni aware bon hori mbeke ka wochirani te ani kini tonna good discussion na warenga kani nuwai kazaka jene leadership fabro dunduko gupa mere ke jisonani ngo gupa masiani pehenga me appointment ogwapale anite tine zumbeyo ogwa appointment ono biene zumbeyo le tine ye kangogu mobulimo aboro Western Equatoria watado aninga Azande aplehe net yanga mobulimo wo dudu emina bera hanga
Bupai uli ba kumanga ene Rwanda ni pehe ngodu. Nga hole nje kamanga. Rogo jizo ga ragore. Tinada area chamatana bamiko SPLM is too deformed to be reformed. Begini chuo Kenya ga SPLM shinozo ga rago na basic bien kurogo kupanga ga tribalism ga angatunga. Mumoingo scanning every state in South Sudan. Munko panga tinga inge deeply rooted into tribalism. Koguru so what are the samaringa? Leg bodu let's pan discuss jini leg bodu chede okura tunga ekazoga na bumuko ka okura tunga ya oreka zoga Azande. Minongo wolika ni dunita. Angbatike jimanjile. Angbatike Kenya me borone ye. Okura rako kazoga Azande. Ani esedikali misotana ni gini paika ani manje kanyaka. Nga kevulo yene jini boro nini kan kina kuti gupai ana masetie. Then virani watadu atitalani du ganyo du bangire. Good discussion nini ka open up. Jodu awalele mi kanya na categorize maybe failure do Gaani generation cheda antona flat papaha virani na chitalani cheda implemente bakale tambwa. Tama bagura mvurayo. Yeah. Bupanga ngamanga wale mambatano. Kanala kama unzupa mwenje sana makamanga wale. Go zogana go dua wale na leadership nango nyaya mangate. For example, nani na uga Western Equatoria. Wamungu matna rebo English. Wa ngapanga niko nanu Western Equatoria ye mwen hoki admite ngawe andunga majority. But Panama ngawe there is no strong system no Gaani RINGARA. Like a full good platform lukura candidate lukura ngatunga contest to position of governorship, for example, Anna Franz Papa as a Western Equatorian. And don't kumatayo spa nationally and hidunga and gabu Western Equatoria na gwamba nko Gaani candidate there. Singani Azande ndeni Bakodi ndeni Muru ndeni Bari ndeni whatever are sent and ukura matungare imeno hawanya ngai iki accept he tidu yamanga sapolisinia na kanya we sisi menengai engare du am pipinga Muru presenting haga wala kunga governor bako it's by merit bawal godu but appointment namanga re anja hangba masya jani hangba bagore it's based on interest. It's not a genuine leadership dua wale yena ni ngazande buki panga nga majority ne da panga we buku unback you wanka back you le du ka chuge pano buya ida na kisa paya ya gunanga ante buku ne ima integrate program system which is not based on interest. So kung here Not even. I do another kazoga trying another kazoga Western Equatoria than the best, but system do over. That is now genuine Rebecca Danning another Panaka elected governor. So a candidate naka contest about Borga. Roger. Ulipai
Minaida ani katika mwije muflego mijija comments and ani interact. Gani viewers na peka dungwa APAI. Okay, go ahead. Yes. Okay, bakal tamba Mongala Joseph ulibakumanga David Fugoyo, Godfrey Banjisa, Mama LTS Susan Mongala, Likinane, no gudungwa borone birana na joron kugume. Mereka jida Patagonia comments. Gano ulibakumanga David Fugoyo a very critical point. Duani Rogo, Godfrey Banyisankini, a very interesting point. I discussed this years back with the late Dr. Fundo. We also need to be fair and learn other leadership skills. Susan Mongala Nanya, brother Emmanuel Roja, we are the Azande, the most discriminated and divisive people. What is most disturbing is that even when it comes down to Azande, there is the Abawoya, Abasiri, Abia, etc. We tend to showcase West as if there is only one ethnic group, yet there are so many different minority groups. Gani David Fugoikinia, in the current South Sudan, all governors except Bakosong were appointed. Going forward, I see Azande ruling West due to the game of numbers. This will always irritate members of other tribes, unfortunately. I support fairness where chances are given to all. Mongala Yosef Kininya, this is a sensitive but important question, and the answer is not about Azande tribe being naturally dominant. It's about history, institutions, and power dynamics in Western Equatoria State. Ogurunne birani oni keke ona keke another ka interact. Ogwaburune ya wale Samson Masia muna pini gote rogo Facebook mino mwaka mpini link ite ogurunade ka joinina ni ku studio no anike pini linki rogo Facebook lenye mwaka nona lia atariyo ka joinina ogurunne birani rogo YouTube. I think linki kina nyone biere oni nono ka join Gaani discussion oguruni ale manga ka join nania on keke goni views ani ka jidane bakale tambwan tambaya bagura tambaya. Yes. Ang kanya ko pa anaka kanya kanya ko sinigine wa nga system nzugana walete I thought and do not good term to good understanding of Ambatangate. Send and do it. The one now, appointment among is not discriminating and get correct. But as Anga about Western Equatoria, especially Anga Azande, and interacting of Kuram, but not good. So interaction, I do. In fact, I'm going to be fairness, right? Mari Chaha Nikanya Kasaran. For example, even the majority, family Matang, Chido Ikinwaha can accept it, but I do not fair and if you do have the Gaani back. Unko kana dungane good terms, good interaction. The Basane there's going to always be a gap. So Azande, and Kamanga Pine in Sante, another backup. But he for one, but the one who was in Equatoria in a gun backup.
So abis America adenga ani takna gwa pole wenenga tamba Ngro tamba bagura tamba masia chipo ni karaga pai chipo sana mini sana hinani ndugu pa mini sana kusana he chini bombiko borokina da boroni ni pepa ne dongorani kina hina janga wenenga tabani ajapana manga wale mwa siasa ndoro gani lingara kumbata yo kura boroni kato na kanya mushitu dia leto kana amatona kila inaitukan zamana amatona kila so ndo pamin sana he mini sana bundu ko pare ngame chiada ani mangani clarification for kura ambatunga ino jangli ngame baiga ngame ajapana manga wale anga ani nga Azande namanga hanga deliberate system du namanga wo nawe ina shabe singa filan abro filan on dini kasoka kachi dunga wakaya ani dunga Azande na impress ya na me apenga ngachi mopanga me ropanga ani gundete no wote anafurashi kwa kupanga kumbatayo future future consequence kwa paki na ho nika kwa kumbatayo in the history ngame ona amongirani wale ona mangi wale but anafurashi kupachipa ino waiga ngame ejapana mangarele it's out of our control ani namanga hate wopeke oni because sometimes chingba mwanga chada ani justify gani position kasaba dungame ani nga majority rogosi ni Kotoria ani dunga majority with humbleness kadunga humble kai sumona agwa bordunga minority kini lishia kini gisengoyo kini gige opinion achidunga chimo pangame adana nga majority wana manga decision ya disregard yo can consider the opinion ya wote ani you humanity feel ngawe you matters, your opinion matters, we respect you, we see you wo mina sana go sana hene bimigo gine ine na baiga ani nga ogwa boro na competitor hapo ani nga ogwa boro nelisa hapo ani nga ogwa boro na gia opinion nga ga so chingo pa mini sana go sana kama clarification fuku baji ambatunga minority ambatunga duro gose ni Kotere ne filwa kanyame ana control yo wala ana marginalize yo so chogo pa kama frone mi ali fezi pa mama mami to ne bu political nomination na mangare na Azande even ani nga Azande samanga sante kusninga one sided chingo nga jinu nga bro sha nomination nga Azande Azande na ijo kusninga but na rogoyo berania ta kwasani nga Azande so como nga very powerful tambahe Bagura yes Yeah, Azande kupamira kapefuroni nga ukuranga gelenga kina bololenga ukuranga tunga chipaizogo Western Kotoria momujidule nga appointment wanzunzu zogara gonika danga democracy ngame bawaraga kena Azande nebio nikazogo ku Western Kotoria bombiko aboraniru Azande nga 7 counties najero kuchimeridi mathematically excuse me tinga not possible kinogu chinikaja kina Ghana borolu for example mundiri history nikini aborogeni kabawara gafuni nikini kanaja with no majority nga Azande Western Kotoria menebigu panga kena Azande nika zogo gu state ile tunanjera wakinye gomuni hedu frane bemboi bongo kachidunga bawara godu minu mboro ke bawara gafuni nikinaja para kusai kena Azande mi apenga walenga tidunga the best thing ite but we have no choice opportunity nga appointment keni make use nga ha o chinga dangerous kazaka better chinga upamina da ka flash paper democracy
Ya, tamba bagura chipa upape mo hale bati minikadi sadri nam. Rogoyo. Nga upape mo hale ngame. Chirika mbambu fugoro kuchamba tungadumo. Boro kuro nga lida wa gavana wa rogo woseni kotera kaso basa. Fale chimi minanjera rogoyo from a different perspective. Perspective ngaga quality competent leadership. Dabara gwa pale no board no henki na yamba rogo politics nga political alliance. Borone kadwa rogo toni gwa mbato ngale but nikidu ngaya and very intelligent nikidu na wena policies beni. Ane chirika dipenda kuchinia angame hali ni ngogu borone build political alliance ne kini mbato nga yes or no. Fale chimi minebianga it is based on leadership quality and leadership alliance. Mana kadorogo even toni batonga wa avukaya keni dungo guboro duna leadership rogo niyo nada kamanga wene pafu weseni kotore na kwa batonga dorogo weseni kotore niki yafaza ndiki anda oni bawara ga fare gimiadi ya shido wale fare chimi nga zande ke bibenga me wena dia skina beni nga wadia sinika tumbarani nikando na zande kumbatai ogwa batonga dovoro weseni kotore kumbatai kitumbo shirimo weseni kotore gina development rogo weseni kotore. Why should we stop such person kana voting of me? So, kanikara naturally koropanga tribal voting here. So, ani shaboro based on their capabilities as a leader. Gini he can deliver. Hali so that's why I can disagree with that. Yeah, Yeah, disagree. Na konga bagura. Logo panga merit. When we go Kazunga, and go to tribal, then Upagura Kumbani Kamanga. Kazunga, and not political party barani. Do but no one. For example, let us talk about SPLM. SPLM candidate, competent SPLM candidate in Western Equatoria for the governorship of Western Equatoria. I can vote to regardless. Zandengeni, Bakangeni, or Barengeni, or Murungeni. Then, APAI can guy or mom and can move it to inquiry. For example, leadership Ringara, the presidency of South Sudan. And when a majority, Abraham Not any cause of South Sudan Kindi. Regardless, because Lunga competent Nero Kraba. No. So, Anju mental sayo instead you find out the right candidate for the right job, for the right at the right time. Regardless of their tribal affiliation. Gure tambaye gure kasi dungame democratic process is adopted by SPLM and gigi paringa very clear. But kasi dukina kuchugu system dua walere forget about it and banjirani gagochin. Gupamin hadaka ade kuchidingame no gu history no manji why bakusoro win inanga mundrio, okay? Wa voter manji pagudo ngame wogupaku na pere munandu kanu ka campaign rogo county mumaina gu interest ngaga county mumaina gini APAI da hayo mukundu ka campaign based on that demand watadu need ngago gu inane then aborogini gihe kutuyoyo kini biupa ngame ke shiaro nga governor bimana munike ka do school fura munike kama ngawale munike kama ngawale ikini ruka votero mukini win, okay? And that's what Bakusongo did, go win in Senegal Mundri East and Mundri West. This is not a magic. Kasidu arme ngame bakagbari wala murugbari kindu kuna jaro kipegu paboro na jaro apehefu aboro na jaro aida ha ngame unke na jipare unke kama ngawale faboro na jaro the same thing tomboro yo izo yo source yo weli na jangane everywhere boradu kinanyo aboro san watadu we nika vote fugu murule. That's how democracy works.
barakasi dunga kina kuchigi panga ga nomination ne banyirani gochini so chini SPLM gupaduri SPLM yongame ina daka assimilatorani gupa kuna penga enerile ngame political number. It's not about number. Ina daka assimilatorani into the SPLM, not gupanga ga number. Now there is a difference kuchugupangame ani join party, but because we have a bigger number, ina daka assimilatorani into SPLM ngame ani dua kani iji SPLM whether anaida hawala anaida ngat assimilation dungani. They give us like no options. Nga mu choose nga gere duma daka manga ha. Chidumo be ya padule chin. Gupanga ga bawaraga minada ka hinti kupa fulani ngana barani duniko ngame SPLM aida nga gupanga ga bawaraga and gipana fulani ipinani ngame bawaraga ni kamanga rogo December this year. Forget it. Mineka fukia pa fulani ngame bagura novusa masia chinga Gaani chiki na rogo sana he mujigi singa chipa kura sana jigi na nike den gulani keri mo chipo guli nga bawaraga. Okay, Kalas. Then kasidunga tinika ye. Then I will wait. Then. Yeah. So anyway, tamba ifroni chipogo hapa pekioni yani. Agia discussion na Friday pale Azande. Ugoroni to nakebirani no goroni ya wale no goroni ke kebirani kusa. Anafrani no gopanga another ka set example rogo wasini kotora fuba jamba tunga. Bagi ambatunga ini no nga aninga gwa bora anangira ngira rogo payo. Yapa na manga wale no bodu nuko chene kangira wakanyame anidu na manga ha but on magia ha bagu menondule nga system mudu anandoro koyo system mudu ya seterani kinimayani kura borombudu ya makuchirani but anigo ogwa borodu na awareness rogoranio. That's why na frogre minga show kwa watu madogo na jana ni awore ine wima ino gini perspective ne gina pazatu anandoro koyo. So aninga Azande aninga democratic abo. We believe in good deed. Kumonamanga wene pa modu anaya tambara kini tuboshiro regardless kuni watu ngangamu. So chio kupatu rogoramia. Patu rogoramia ngame we have to support one another. So chio kupa anafuralipa. Based on that note, minike ye chipa go a question ye berani we chipanji sigani program. The question ne chinga very important. Azande umenoni amabata begupangame anasungo kanyame ana supportinga charity wabagura ni dugo kwalio kineminika nduka manga katarago kabata gene kabe bagura kusende wamasia ni dakwa mikikwata gene kabisro masia the same thing from mbroye Henry gipare anajia ha aboroni fura dagbacho aboroni fura ani support chirani nga Azande ani monjiwale Chairman Yane Nigrogo, Naromu, Honorable Speaker Nono, Guzamani Yemai, Honorable Makana, ya appointed ko roga ko position main ko roga by the way congratulations. Wayando baga ko inauguration ya baga ko celebration ko koyo. Ya peyi kifugo fa Azande. Ya Azande. Kinoroni dule nanduka kampeni ichimaka na kusayo ni speaker kinoroni dule na kampeni ijuru kusaya de speaker Azande gini batengara ko dudu wogure then kurapa kini kadwa nebele ngame kinarani dule nga Azande na kampeni weni maigini governor kura gurupu kibali ka kampeni gifulani na idani meni ani kindu kindi kigani kusayo ina mweginine kineguru kuleke kuro bikibali kindu foni dani mweginine ikijine kusaya gipale mayena bakare kanda dagbarani mikale gupana munga awolenga ogwaburo yaro godriyo kusayo chimo upapesi nga environment anara karogo kaburo franga freelite but ngodiyo ga nsumo kanjera guzinga dungodiyo yo na guzinga dungodo ogwaburo na supportio drogu ya supporters chima dokia ano kinanandule na nyame Azande anbo umbate japale beterani kinaho betegani kinigipaporo kinaho
ita pegi pale bangili uru o yo kindu kamanga meeting jiko kusai dani ene gikwale korogi kampu te pale Azande pale anambwa meeting Pastor Bagura yanaka funga chance foro pale chie begine ngani abakumana rumbatana cha dongoro goyote gingwatenga pale chie wori gani gavana iyo mwaiko chenga altego kwa tamanga 4 months ite even kuma 4 months and po imandoki chichiko ana yinwele sige zatu maingo to bese zare gare kinakupa munja walenga miwo yando nako koyo uzere de kieto ni aboro namage ya APAI but induki kushiko ya funga gini result zati ni kushiko chipapate and then bese kinakupa nakora walenga celebration congratulations for how long ngani ka continue working kule so ngakupamea medani na badagote but the issue here is chimadunga too much and yapare kanisumo be kangera bangiri kangera nyarogo wenenga kinani na lichani wochio kalobi weyena badagule kurabo matono kamanga suya wale imatona chipeji ko kusaya so Bagura nikabanga fo yeah gupai pe mahana ni manyi better research of South Sudan maybe gupanga aninga zananga the worst, the most unstable state or leadership here. James Ataibu Ganu Bakumba Kudunga Ematon Honorable Elia Box Oye Moiko Kandala Kwa Shekilinga Kuma te wonki kino upanga ya majako upaitie ye behe nga kinanani nga Azande oguyodu alio na da kutipa kini parakatio o iparakatio ikini gwali awalena ume kakparaka Azanda ha beta Azande ina pekedo foyo wogo pupe niru tikina tenje SAKA pekina foguru ni dumbatai katidunga me uboro ina pointini nine yero gogu kampu nga ganjiko ho dikri nikapa yeni emergency meeting ineka yambani kinani kurogole rogo kampu nga gananjiko petidunga ya point borogu kampu nga gananjiko njiko nika yamba emergency meeting nikino kurogole gani borodu leta jinina wala awaraga kitona cheka awaraga kitona sani iye kipaitona nga kine kidule odeduna manga ha keni nga okuranga tunga kina borani nga Azande chono biku patini ngame boroke ye kizoga boromene ngai aniki bingo mbatunga guwene paidurogo pazoga boroyo kefale go funi ni manget APAI appointment uliba kumanga James Ataibu kwa gbata gako jene kwa gbata ha kini ndui kini appoint ko bombiko wa dunga mingo bogura na fuli moko ya appoint ko ya mihini biega nada kanyame enere wande nina duwa uji kampu ya kudu ka fuli moko mikini yame James Ataibu mi mashungwa kamu swenga init tata awa kinagire awa James Ataibu mungire na APAI kwa mangala gako inga painga mi du ka recommendiko limoko mwaka kwa ro decree wadunge mi du ya nada kanyame wandedu petidua nga boroki nonga gawande ikinia okay nada kanya bogurod nada kanya masiod mukini gwari borodu na connection na reisi kachidunga masiod na connection na reisi ini ndwaha jiboroma appoint ni gware
peniswenge init. Petulunga inaswe ini mina resign. Petulunga jipala magatabani Salva Kiir chika kungoku boro. Ogwa boro du chideko. Ina adidiko wo wuli gude. Ono ebia ha kwandu kwa Addis Ababa yo ka sign peace. Paul Malong kyame ka ku sign chikuzale dare. Ka kuyo ngoku fulu South Sudan. Ubite kikenji kyo kukini ya kote. So Salva Kiir ngogu basogo ogwa buru chideka adidiko. Mina bena Azande na adidiko nga tamam. Kwa point bora hale meguni kitanduka adidiko kukimo ikine dikri ikizogo gunine. Oni kompengo kupana manga vuru Western Equatoria na okura a state and nga the worst. Yani homia bena ikina paza na mangare ke Englishi yale meke visit Western Equatoria. Inika yame no Western Equatoria Ringara Azande dulet. But because Azande are very organized people in leadership in everything. Eja borodu zumbe yole ke yambo gushino nyone nya. Inika afu pazen fulani kinti yani appoint boro wo mi afro no nene aboro mayambale biata. No gupanga ga bada honorable badagbu ke ni mwiko te jibore ke ni mwiko chimanya manga wale iye kipama tona me ape froni. So tinikandu wale that gini sa ogwa borongo ni dualio onafu pazan fugu wenelimo nga Azande. Onafu pazan fugu ilishi kindonga ga Azande. Oni mbuji paile. Na gupamere kajigiso nani tinano ku kindoyo. Mbatafu kindo duberani hani dukino nga recommendation ina sana paramount chief ina sana baira jene beli mbia baira paranga abor na irade ya me degbe ya aboro du biata watadu du were mushianga aboro maida ni ye ni governor agbia na manga ge recommendation na manga ikini ilishi sangboyo rogo shinomboli yo kini chingizi parts talaninga gudu bejin biya wando gwa kumbale ezo tomburo manje Sinaida muzogara gonga kindo shizundu behet pogupanga ga recommendation bombiko wale kindo ejabole dun konga kine wuli kindo do dumunika recommending no do dumunika recommending ni mi anga tina mangate kenyati ono ruma kino ono kenyati na manga Sinaida hero upanga recommendation ni kindo mboy fo gwa boro go mobuli moy bakale pazendu na biana ningaza na bakale tambwa My bagura. Yes, Ngura Henry. Yeah, by no dance. Mina dan ka first part bunko yine. Mina victim ngaga. Mina one of the victims. Na you only search the file no remember the miki bihe. Na wa bagura na gumbare kama ngo rogo buri budno na ya. Buri budno na nika dudiro. Vale kama zdunga gori budure na budiore na upradiore muragoete chapanga will be leadership positioning as mengote azabanga mga talented APAI ko bugo ine ya bonere panga mudrogo ribu spati tungo kwari oti tungo mo kwari nga odo fa mi demo gwa boro adan karafu boro ya mele karafu jiringara wa jimi aboro sana mi ke ko ndo yo mi no pere nga mi ko ndo jiringara jimi aboro anya nga mi kara
who Ndiko na Yipara. So I was let down. So maybe kind of number Gaani Minga one of the victims. Mina da ka first problem ga rebre te me amma bugure kusayo o mizat adam kana ga system do area but odi nga abro fra me ki fra fa ba but kadma part na ga ha I don't think that is unless that reform when loko next na area abro na ho do kanya e do not own run anarka kangoyo watado mungu watado puyo they do not decide and I deciding then no matter how brilliant how educated do more so they know panamanga panapa mi mamba tama wa bongo yore watatu abro yore ge punishment barani ka isolate yo ki ignore yo ona ale do ke feel na wanga ke feel wa broche yo munchil na do not on the fugwa brore in ke panga ga broche they are no longer abrogate then it's abrogate and ahora que kin support yo ke idea na ta dubuya fakaya fran ne an kan na gari so tambah royo agroni ya wale no gron tono ke birane gerenga anamanga program ana nga Gaani RINGARA ndiko chimaja ulibanga lebo ana franga chiporwa pa chishifu Gaani RINGARA ta chana yame chimangwa ani na ke program funi chipaka fra chiporwa pa mangi Gaani RINGARA tono gara shishire special tona shara ashara ne ami mshari dashara itnashara kuchishara wahidi na ashara itnini tonai gusana mini sana Gaani hapana lesna neogroni ya ngame anakia hangwa Gaani kini paboro ngame ani support chirani I support chio but kineyo nakaraga chio bale kali chio wochio weni mwe governor gunia nekia ndani ni filani rogi campute nikitona kamanga swinge kapata jene kandu for race igbeni kusare when looking moekura ni the same thing it's kind of like a problem based na manga tit for tat but I go do le moiko I'm sure kura go na tono campaign hao nga issues and the pale china mambo pia kina rogo wasini kwa state and being wachigani nga for the last 2 years now wala 2 years ima na hao na chipanga biata ndio mani ngai karaga pada kubale tule so culture bagura ina china manga kinatabarani nga Azande china manga kingine and wadule na manga weisha governor okay weisha ani na weisha ate nigorogo ya eso yako in kura akini kipapo nga Gaani ya danga patinite gule ana manga rogo rupera mo wake bagura anaka yimbali mo rogo rupera ko ani kimo ino gio ya manga chio nga na ya ima alte gabada kuniyele ogio kinahanika danga ya ogio le anakosimo na gala mona pepa kakika limo sana niko mera ni mabata yani kinayo dule balewe natabali kanuka rugida maaboro kanyame Azande ona supporting achironite kilimbo tegi hypocrisy ya jamaa so yule bore tada ani make sure ngome anika audio ngapo so masia kupa gini wopili yeah bakale tamba panama ngame minada ka frach pap lia pai duro gupa gusana ya muni sana ya nane du tipo kupanga ga appointment de why anali chirani wochin gwa pa dulele panama ngame ana umangisho chikura regbo miki mention gupanga ga gipana du jubaya ngaga western in a coordination office kina jubayo na coordinate on behalf of Western Equatoria, the entire state, which is wrong, by the way. There are only very few people not deciding based on the interest in Manjihe.
And then gupalia pehenga nonomu gari speech mina problem na ni bumko but mi afranga chipapa hate but minada ka mention pagudu hongame pagudu na manga ngame homadu ni jimonyo nga mujimonyo bichimonyo munamanga gama pa kia gwa pama manga yo chikia but mukuta kura kudagba boro mukupegura pa kia ngogu mapehe chidungame chi monjiro nga mudunga clear ogwa padulele but ogwa pana manga gira go yo chikia gulenga one two ngame eja appointment na mangale chamanga begu pangame eja burole du nike kamanga pafu Western Equatoria te ina appoint eja bole based on the interest gogo gupayaida chimonji ani sananga tirani ngame imwe Altab 4 months ago yini he manyi ko ho for following out na government wala gini pahongo gu manyi ko hote just out of the blue ikini jiko kusayo ani sananga tirani ni sanani ngame gini he ducha mangachi ni wo Altebu ni sakote Elia box. Altebu ni sakote yes Elia box. Yes, Elia box is an example. Gupamea da kape fulani dundukonga Azande ngame gi SPLM na bihere gaya agenda kina ho ya ido gupangame South Sudan durogo gi state du hetinene ina manga ogwa nomination ya manga ha chipogu pangame ejaburu ya nominate yore ina manga kino gupa ya pe jubayo kama manga haya ba ikikachiro kusaya. That's how it is. Mi apegu pare mbatano last year ngame ye na badagbo for something. Yeah, pakina hoya daka achieve bega ko governance. But wacha mangaya ikini kachiko kusaya. The same thing is pa Elia box. And Guana do pa Elia box clearly ngame. Elia box nga he's not a person nga Mr. Yes, yes, and yes. Ngame muna manga pakina kuchi order nga gajuba. Guemia dani realize hengame being a governor, okay? Hoya nominatero ninga monga governor. Anga kine reisi gu jurisdiction nga state vuru rogo inanga constitution chiyo ngame kine reisi nika nominate aboruno boyo into if there is a state ogwa pare te gihane ani dungurani kina rogo politics ata jianga rogo ye ina nominate head of state. Therefore head of state do nikan do kini shegani aburunga ya bolne de kamanga sunyene. But in the current political situation do forani poroyo chamangate a commissioner, everyone has to be nominated by president. Aboro gisikirizo ga poronado wale gisikirizo ga poro saying nadu wogu sikiri ele. So therefore go advantage do for SPLM rogoya ngame when inanya only a list, okay? Listing aga governors. Agwa interest do yo ngame giborodu lele ni nga guboro kanya Mr. Yes kuchigani agenda na daka achieve he. Kaita kanya yes kunga guborodu ya kunga guboro ke manipulate linia manipulate. Iki jikenako keki mweko. Kasidunga me example wa Elia box ye na akole ye bi Elia box ngame o kenyame ine ka manipulate but wa Elia box ye there was no way they were going to convince ka kada ka manipulate likoyo ikini bianga this guy is too hard, they have to get rid of him ikini jikokusaya. The same thing is Papa Altab apaka na ho ngogu ana suspect
watadu dunga highly like ngupaji yo kochini kusayo sangame kwa pegupanga kuna daka gubadunga ga state house nga watadu guba governor nosungo rogore kwa mapengame gubalenga ga kindodo and then kwede ko sungo yote kuno sungo kana kukoya and then kwa ogwa gaka achievement ogwa pakwa amanga na bodun ko kuna daka recognize guenge kindo within a state which the government doesn't want. In other government kuye ka advance gu agenda ngaga SPLM. And then dungwa apaka na ho kura apaka na ho ya set korogoyo and then liko kini chiaha kukuni zakaida kutini and then that led to his dismissal. But anisananga tirani ngame, is it in the interest of the people of Western Equatoria? Watadu SPLM duna advance ge ya agenda. Naide gupangame ine yene kinogwa boro yede ko yuzuyo ya maun likiti iki amumanje wale kamutaka kangama ada kamanga grete wa ikide kina wijeti ndoroyo gulenga ogwa hena manga okay ani danga ole kuchigupangame neja pale dunduko gupami neno ni penga ga utilization ga power wa badagu neyere badagu hon ni kaduna power beko ka nominate ga ko deputy te ile kina race badagu hon ni kaduna power beko ka nominate any commissioner watadu guboronga administrator te ile gupanga kana juba. Now what is the power of the governor chawa ngejine iya pamada kamanga ile kina race nika comment mbatano lihe kina race nika for approval lihe kina race nika manga. Does it mean muna power nga governor and does it mean ngame kasigu situation ngi political environment le do vuru South Sudan anaka progress ani sananga chirani logic dungani ani sananga chirani ngame gini wedo anaka progress rogoyo kasi dungame iya pana bodunu ko mama ngamada kamanga nga governor ile musana kina race good situation do lere ana sona nga rogoyote and wakunuka yanga badagbo moyemba tano. This is maybe the third time or I don't know how many times. Tinga very very embarrassing very embarrassing ngame SPL the political party ni kamanga kina recycling wakenya kurabora adunga ho brewete ile kineja bore ni ka recycling yo wakenya kinenyodu nike yena ginwena pa kuvuru Western Equatoria. It is all about the political agenda ngaga SPLM yaida havuru Western Equatoria kama adunga ngo guboro nike yenga kanyake na yes ya maimanga take kusai. That is it. Yeah, and in addition kuchupa muni pere masia awabana pefro ana petafro na Azande ana penga rogupanga ana soga awaboro yemoyete system do ana analyze he kanjara rogoyo na kapehe fo series lenga RINGARA gonu lengo ngine rogi apana magari example do lemika pefro ni chiko gonu lengo wala Gaani lengo ani yangame rogo kwa RINGARA do system rogoyo do accountability rogoyo o change yeni korogo government korogo state government kina yamba hanga proper handover na tona no wa ministry no board nduko and then unamu bwecha do honga ministry of finance na system state wala na system RINGARA chinga the most crucial ministry neither proper handover ho change yeni wo gule handover chada chiye minister naga finance na governor ikimengi proper auditing and then ki handover for go ne ki anda ana mangi singe kidane wapana mangi du wale mana dule yanga mana dule account ya wale so nikijigene reporting keep you go far boro and then kiji copy naga hake RS nikin nani furesi lakini wona sanga chironi ya change na mangale ona jingorogo rusanga me pagi report naga financial report rogo Western Equatoria state ami Gaani state ile I remember zamani na dikina honga governor ya dokonga fuchio
Puchanya ni bako guliko tata ma duro go seni kotore ya. Chiro kura bate. Vena lengo wene mana kino go seni kotore. Agi apa gani abora safana ni seni kotore ale. Mana kino ho. Lakini batungo awa gemu duo gule. Abora safabe. Bumiko boho gule. Wa uboro ni ye ni jini kusa accountability te uli pate iki change ogiole mumona sumuli kurusi munagwali anakubalia faka dum mongoroyo muku disappear nani accountability boroni kasa na hote guline ya nikisumunete chata da wali ngawe ima be kursi tini uyanga na hedu kasi nayo nikige yake nduna ngobu asasa na he chaida anga azandete aborwase ne kotera onto nanga sana wa kuma nani accountability yes. Meneka mburoni oni yeshi he. Yes, before mundo anima yengada question yako yo. Ani yeshi nga yase kini. So chimo upa anafura chipangota ya pale. Anafura chipanga bwate. Anafura chipanga analyze yemba nga critical thinking and analytical perspective. Yani gani lengo do wa boro lingara. Kasa na ngwata wiki asasa nani. Chibuke ino wali gani lengoni. So chia upa tamba froni uguronta leke birali no guron ya wale bagura nikafu yangada question foro ma ani maingo akijigishe so bagura kuchigangia rogo payo bawra gani chamanga wala chamangate gogo yangada sana he nela kasana nani ndo yine paka penga fa ugoro ko foka fo borone mo penga pale gusana mera kasana wana ningame gipana japanga bawra gani kejere hale chamanga wala chamangate okay bagale tambwa he kanjera kurogo jipale dudunguno minga 100% nga bawara gaoni kamangate Bamiko tupaka bawaraga mudoka msana chirongo do dunika bawaraga South Sudan ni kungoho kachidunga bawaraga kino Kenya me South Sudan nga kino zumbe ni sanaga mino nga bawaraga ho ni bihete na wana frono nile aborogudu nambaka datiyo kamanga gumbatunga APAI Azande nemanje zemiyo obwabulne brand Central Africa yana joberon bawara gamanji Central Africa yo palanga aboro zemiyo kini jingi no gwenga bawara game danga chimanji buru game lingarata nilengo bawaraga kimanyiro kuraba para kusa chikine zemyo da kwawe aborokino nambaka da chiyowo ngame chamanga roga mistetite chamanga nonete bombiko free and fair election ho rende kamangate agreement ama expire ina extend he ukumana gbata gini gena gu oxygen gu weje ngogu kei ongo kango ho sipa jibi biata na biya makumbatayo na inede kei nani through elections guru sana edun na do guru ansanga 100% maybe election ite instead minebi vura Tamba. Ako na momios bongos boberote. Paima ja bale miatata chpapara mbeli dunoni. Tamba bagura kabunani ane. So murukango da. So anima da tijigi do Gaani program but fazia tamba kajonirani late sore muyenga kalas anamambida. Ka digi Gaani program but menikafunga uli opportunity for all. Naga sana ni sana hani kuchangia rogo pai munapanga bawara gamanga urusa Sudani wala chamanga penga Azande asana gweni trigarango kupanga leadership bunko shedimini bienga wow yes, ona pretty being a leader
That's what triggered me mikini aye munga mi yengo ka franga chpe pa nga ga leadership le ba mi ko shina mbusara na mbusara Sudan yo idi mini yechine bunga ga bawara gare kamina ngoro te ba mi ko nia hinongote wa metna karaka bursa Sudan yo mi hinongote mi ajanga hazata tenga me tabana ya paraka sa Sudan mbrek na kono ya paraka Sudan mbrek na kono ana ki wo ci paha ki paraka ha da kwana me t-shirt kana bare mo mi awana wo ka paraka gusa Sudan ne shindu ki na ho kini gi mi ade jere nga ha mi hinongo modo ko bawara gana manye nga ka bawara gana ka paraka sa Sudan but since wana wo go pare manye da kwana me da ko ba mi e bi ko panga me ana me e bawara ga te me ne bi ko pa bas nga me like wo mo bangri sai ma zoga filan wo kana mo bangri sai ma zoga filan ba mi ko rogo leadership yo o moni ko rogo maktabo shina da gwa hanga handover shina da mu giga my stuff shina da mu work on things that the previous APAI ina pana ro yi maktabo namba tana gina pana ne gina pa shada mu wena wa ma daga mata ko ma just sure na mo yele elia boxere kana shi mangi James Atate and then minga shock again kon birenga menga mo buruku fu bada bute shadunga dunga me minasoga bada bute ashirunga imo nga bada bama nga wena singe gin heyaje ko chinufa gin hedu yama fa boro sinliyo kijo kanya wuliyo bude dungo yo what kind of leadership is this so that means bawara ga hote shuffling rubes na manga wakanya me gam arabate bero kaya dio mangada ka drive gire ana me muku pak gure yo re muku drive gire muku reverse gire muku lim sigire ki pak gire. This is what is happening in South Sudan. So how one can yana me in ka bawara ga South Sudan yo bom ko bawara ga mang mi hinongo to kono pa bagura na ta hede kanya bawara ga manga bawara ga maybe wara shama rogo bullet yo wara gin pashka manga rogo yo kami ngambari ata bom ko bari na da bana pafugo ka burundu ko no go panga ga japare no sarana andunga extra week bom ko ngai an be ko bari it's a lie kana dunga rekere kabro na manga na zo ga ringara kana ndu na tana chipa Gaani ringara kana ni do na build interest nga Gaani community no birani ro Gaani ringara kashidunga me aning ababronga ali de men kaya aninga ali de udia ana manga skanga community leadership re nem so horogate but bu bakare leadership dum batayore yamu mwe gusana hani dum bare mere kasana habon ko me no bawara ga honi kamanga bawara ga honi kamanga kana gisha fangle kamanga wala umohini ka bobundo je majabe kwaro kuchinite ogudekiki adekiki aborokiki zeginokiki bawara ga honi kamanga te gudenga one second tapenga direct but rogo leadership yo to be honest rogo leadership yo kura barokana rogo Gaani ringara yo na wora ya wuri ki leadership wora ya wuri ki gini ha ni ngote bomo ko hodu monenga leader ubama tapa mabena chipa hanga gama citizen ogude ade naga koto sende gin hedu anaida hamunzu aneno ngote bomko ade ne kino ogude ne kiko oguda wuri kanga pata mustakbal hote ro Gaani ringarate ilisa ina yawe limongawe development minada ka to patoni chipa Gaani leadership dukro go Western Equatoria ngam Gaani aboronga Azande ino sungo ka uzumudo bundu lake bullet kana orena magayire talga ora bullet kana kuchirani kindi gobra nalaka gimbi no kini yamwe ondo sungo kana yo ona denke kamba kadogoni ngarate ona denke ka do akorote ona de kamangate we experience duli rani ngaga leadership wori do anando ko yugo honi wori do anando ko kamanga ni bini borotiga ni dunga monga gure namba hangano ya mama fra rogo yo mukoni mubere ko rogo bitimo
ngo kuli moyno wata shinya wo dumburo heyo wara basoro wore gine kadero mun gande che ko situation ogure mun kara kamaro goyo gin trust du chirani zato kama development na gani abo ani ana zumu do chirani ni kana ne sanani rikici kenya mai gine na ana me wana dinga ni te do na ideni an ki kumbuga ki dungna manga ye kana ni bare kindu underground kinno kuni out ki tafi chiponi ki mini wore ki mangini wara there's nothing ngani ngazana ni customer so me ngo chunga me ka bawara ga manga bawara gan kama ta go hemi hini mi heni kama ngabur sa sudan nga shuffling wo mina pere ngam ko shigara biara ngam na ka sugu jipa na me muku mo limousine kudume wara whatever muku sugu maide ko sugu that's always happening shuffling is happening in South Sudan shiriyare sako boro chinwa badabu ai ashirmai mai da badabu gimla tin badabu chin bu inare laki gunji ko wori du shakran mun shina kura parliament yo kina kura parliament wori du shakran imeno kina wore mbumu ima kusorbore imeno kana ima kusorbore there's nothing that will happen I don't trust in that shidu bes kan pe foros paga inana ga sanahan tambah ya tambai foze ya tambai as masia bawara gamanga wala chama ngate chama ngate mobi mina pe example gapa tupane dugi bele ngame hode adoni novu se kaliambi daka batika monakat na ke bia change ni kamanga aborokitno yani likimatna ka prepare nga tabane vungune kamanga gwa padulere therefore minari fa kutini chigupanga ga election therefore chadunga election kamanga this December this year but there is no sign ne show gupanga election ni kamanga how do you believe nga election ni kamanga kulenga sana ifrani na barandunduko ani sananga chirani ngame there is no sign and ya already into 2 months ngegige Ghana do there there's no sign in you go pangame election ni kamanga bawara Ghana kamanga but do you believe nga chamanga and that's why do it in ngame wo bogura na ino ni pere 100% ngame bawara Ghana kamanga te gupa ini mi he na manga ro discussion ngogu ajaboro gwa boro nazo garanene na manga ngame in a by time chipopo kupanga ka cancel election in a by time chipopo kupanga me kamanga election in orogo gusikili heyo ngame inika yambaki na ogwa MPC ya nominate yo ikini nduku parliament yo kanu kamanga gu election ngame inika manga nga inika elect president ki elect governors then the rest will be appointed by the president kulingogu election kasi dungame there's no option nga election do kasi manji tidungogu hene kamanga gulenga parliament this is a gulenga wo do China na manga geyo election inanduku inanga geyo assembly the members elected the president the members elect the president then they elect also the councils the premiers tabani no Australia no governor no wakenya sunjetinite a premier na governor the state na run the state governor mungake na governor ngege state ile bare sunjetirote muno sungo besi wakenya sunjetirote so wodia manga China ina elect gayo president and then can elected the councils ngaga states ngaga provinces and then ogwa provinces ogwa councilors ina elect yo krogo provinces ile idu ne kaga krogo ge present geyo constituency ka elect ogwa buru ka ogwa buru ya kamanga sunje ne wakana ngatu ngupamine ni pehere ngame kasini dungame gu position ngaga governorship china power chini kukuraniyo ke nominate badagbu ina recycle kore minika yamba chini nga recycle ngwena ke recycle badagbu ina recycle kore badagbu ki nominate gako deputy ki nominate ogwaburunga commissioners into his counties ogwa pale but pogo power be badagbu kamanga hate
agwahene na bodun ko ina ya mufuki na list chicken look for race and then aboro for race yo na scrutinize APAI ngame gu list muni fu here ina kanjara ka investigate gu borole either gu borole say in the interest of SPLM nga ganza nje watadu ni no gu interest nga gu ya danga haya gulenga how wodu ya screen ya boro yo ikini biengame jiborole nga too soft in kay nanjiko kay fumana fuko ine ka kune kamanga gipamanga nga gu ya da hadan ikini nominate gi boro ikini amonga commissioner amonga governor gwa padu dele so wali neno ni pehere badabu mo ye baradungu he kasya dungame ko nangba che SPLM gine hedu ya gari ko sini batano ani sananga tirani what is this tinga very embarrassing ngame ina maya onane ikiji na kura boro kimwe ikiru bere ki ali achoki kimwe kinano gine hedu ya mboro sini batano che kasi dungame monga wene yanga dawene boro ya mboro bata se gine ani sananga tirani and wagupamina ni jihane you know it's chima dawa za tungame abura funga ge congratulation bulete because amuna ka fana bariki gar gura bur chata mu kura congratulation bulete ke kamo guni chata mu kura congratulation bulete chima za to ga useless chima danga very very boring so chidungo gwapa namanga but tungwa pagudu ho kaneza kakura kutini but gupamera kape finally ngame there is a mission gigu appointment ngaga badagu and the badagu amanga gupaya idahaya then they will knock him out balewe kijiko kusayo ki na kuraboro gi political game ne another any understanding very clear badagu ne ye no gu mission ya trigger ha nga chidu ya da kupanga kuye and then in kamanga ha during Gako regime and then kacha succeeding ya they will knock him out tamba masia umbora hiyo mnayero nga mungata ban so yes and musungani chipapanga leko we saw for your koyote we saw so kuchiga opinion election amanga wala chamanga ati Let's see maybe no hanga election kamangata. Smart not too late even because there was not in election. It's already too late. Now go system do our ninga critics na ninga leadership na salva ke na the current political party na SPLM. How in kamangata. Kazunga how can you manje kaya mamanga whether election or not. Kaya the system ya from SPLM ya that has just a waste. Now, for example, no Masiani agumba na making can come Balamani. Balamani these are nominated by the system. You were not elected by the people. Kenya, they were elected by the people, then who manage their constituency, Kenya and Balamanio, Kenya, do not right below elected president. They don't have it. Karuna president nominated, vote against go. SPLM has to be reformed. Kaya Zupa Salva Kiir has to go. Canada Zupa. Because Salva Kiir that level now he cannot reform or he cannot be reformed. It's done. The only thing that could exit. Now, Gaani honorable members of parliament, Gaani political party representatives, SPLM. Even a phone during and look one family.
because SPLM is the ruling party class. Kuruma obsessed na SPLM. A family is made of the father, the mother, and the children. Family no, not na kumbasate, what else na desat. Family composed of these three: the father, the mother, and the children. Ahin, Gaani system mene, no family works like na SPLM. Kamanyina SPLM ya, they are not part of this country. No, the Balamanya, you don't have a say. You don't have a voice. Even chama dadagwachirani ngame sore kakatro chama dadagwachirani ngame duk poro yo miandu ke bie ngame kama adunga nga SPL kachvara dungame ana sono namo rogo basa ana sono namo nzarayo watadu tomburo yo gwa padulere kama adunga nga SPLM ya mi adunga belenga bakuramte. So Yeah. So family drive singular. For example, when another panga and other no do not na SPLM. Guinea SPLM among Afran. SPLM has got very few people that running Azande Guinea. No system. Que you na kwaboro system gerba bote. Naka cycle kne Yandi mo kene no kene abortion now. For example, listening of na kurene. Listening kuru ga committee smoga elections. Oyante and na running at na SPLM. Only in the most under the Robo SPLM and our SPLM, Gaani program, you do. So, Yeah. Let us not be obsessed. No, party or Tadu, Zambara, Colina, Papari, no. Yeah. Tamba. It's Tamba. Tamba embroyo, tamba froni oguru ntondo kebirani aleme. Falitimi, go give me opinion minika for her. Minika disagree noni. Ndugu pangame. Ogwapana ma koro yole. Falitimi nebinga Gaani RINGARA has become South Sudan makura wearing a land of political wonders. Anything can happen. Anything can happen. I want to completely 100% sure nga but for the team minga 50-50 because Guinea, South Sudan makura walenga RINGARA political wonders. Anything can happen. Example America for front dule. Do dune nipanga me the ruling party will break the law kajia wasini kotere abe ayo kafe kajia ni gay. Oyato na ka fresh papa aborokia no kachi mengo peace agreement yasani it will never happen. That's a violation of the peace agreement. Aborokini fresh papa kini yeke sheki dunga ademen ngawe 100% ngawe chamanga tena. But ano sungo chiki panga wo ije panga wo waseni kotere mafe makaraga fa IG and then it become normal for us. So people let me ask you one question before you continue, Ima. And I will also disagree with you. Was it election? Election ngante gudanga influence besi yamanga abrana berungo. No, ina kwa kini bofu kana ashwali wala gine yaka fabo nga amwat nini. Kini yame oni support abro oni abeso mwana jegi borole oni yame spelo ye. Ginene feel wala ginene oye banko gumona ya spell oye that's you are going to survive in South Sudan kama ya kama spell oye you will not survive. Mafozia upape mohane. My question here to you, did it happen or no? Musi ya machenjete. It happened. Was it election?
That's my point. I want The to prove to you. Bawaraga, no, this is the Julia Gillard. Julia Gillard, we are in a parliament now. And Pengangamwe, election do nanga hana mongi, election nanga hate, it wasn't election, but now, but in ballot moderator, Moino, when I want a Bawaraga. Me do the electoral commission, me no song of Kinemasia. Abroneka Bawaraga. Sababu dole ka bawara yore na bawara ge na bawe higidia guwaraga ya bahachu wari bulenga gupatigana na fresh pangamwe bawara ta chama ngate mini woni mele ki wara kwa furi ndimbrani to ni bawara ga man sa Sudani yo wara Sudani yo Fozi gasa na hekina kubaha but upame ape hande ngamwe South Sudan is a land of political wonders, all right. That's not the argument. The argument here, can anything happen? Yes, anything can happen. That's a magic. That's not a vote. Because the question where question the question idu ngamwe mnabera election kamanga. Election nga ballot ngamwe ina abrona bawaraga. But isipanya prono bawaraga mangate. Modinga boro minu anyway, minimum meal son of king. Bamiko, ya bungre chimi, ya bungre gonna name, my young. Working in Yakin or convoy. Like about anybody, I come man, where you were yakin a kuru. Ubabesimine, you know, wana kuru. What an immediate motor of Nachunga or Quapi. Near you know, Paspa Bawaragate. Hombre, like you, Mimode, the meaning of wine about Bawaragat. Minareka witness ko power Sudan nga abo lining up imengo suranga ga self kiri were ikimengo ga opposition were opposition leader do no ko produ nga oguyona entitled presidential something candidates ikidu no ikanga kabanga waraga abo kini lining up Mukun moingo nga boro mukunda kimengo ga waraga krogo box ho ya penim yo ina influence abrungo yo mukuta guna beso wara kita bikana zambaro koneki wara kida mukundu bese espelo ya nada kana espelo kenana kana wuri wal sukara wara bese ka bahaizo yo abrodo ka espele mo ye wara espelo ye kenana ni kuna ndio espelo ye. Is this a vote? Is this what you call vote? Voting until it's voting. You're missing my point. Look, that's true. But these people don't care about what you say. That's my point. The electoral commission yashako by the electoral commission the election ya fresh papari kwa yame ku census iliko use henga ku census ye since 2010 inko izo chipa election ni ye kanyaono okorona follow na ona kwa mape. So do not dismiss completely ngachamanga. These people can do whatever they want. No upamela kapefroni. So upamela drive ku chini ngame. Instead ane dunga more reluctant Azande nga chamanga te but it's even panga pomungo dungani tabani the situation da Gaani RINGARA goya already. Be ready for anything, be prepared for anything, because bana kurabadule anaganya kinya for example bagura na pe haninga chamo ngizomo. All right, and kinya okay chamanga taking dunga reluctant bana kurabo and yajaja election in borbo election mamanga wale ya kenga taburudu. Yeah, Kengate, all they care is about their interest. Ikini mwenji pare kini declare kina election mamanga. Chikiri biarani aurengame and Azande, we are not prepared, we are not organized. Then chikida aurengo usisi kadu berani parliament gani aborokani kijioko ana prepare ngachante kuraboro kini dominating no bodunduko. Where are we going to get our share as a people of Western Equatoria or certain people who supposed to represent us in parliament? And I blame other. So that's why we should not dismiss it. Okay, we should be ready. Anything can happen. Let's prepare ourselves for any kind of situation. Whether chamanga te, and do not vision berani. Ghanaian leaders do already. Ina prepare boronganda, gipone biere, on a bewa kumbo paido. Anything can happen. When we go Gaani RINGARA chima da the land of political wonders. Anything can happen. Do not dismiss it, because Bona Kuragba
Gaani siasa du boro South Sudan zero gote iyo kuboro agwakuma dili kursi ya orenga agwakumba ya boro nakura kida maboro kata ni kunjirika ze ishi ongania so yabga upanga ka siasa. You see, so we should not dismiss this. We should consider. Now, let's play the same game we are playing. Ani prepare chirani. Whether chamanga, let's be organized. Go upamia. Can I, Mr. Host, Mr. Nangaro, a question? Good preparation of map here. And I'm not going to chirani. Campaign in the Kamanga, Dodungo opposition leader. Fozia, Manafra from the Mujingare Fozia. Manafra from the Western perspective. I want you to take the Western perspective out. Talk from their perspective, please. Manafra from the Western perspective. Gupamia da kapengame. Hope dua borona na boyo ngame bawar gana kamangale. Ani jelirani kusaya. Vuru South Sudan ani jelirani kusaya. Me majo gu pointing gu mapele ngame, South Sudan nga ground nga political wonders, okay? Anything can happen, okay? But when it kuna kina hon na taida kamanga mukuma tunuke bia sign ngaga akiapa ngo gunanga okay gipare ne kamanga ki matunuko duo bombo ki matunaka ambaka darago ana bingo chipapa election inte gulenga one two ngame bara mbatafu gupanga campaign, okay? Gu issue du hongaga census kasi dunga election nada kamanga census du akachimanji but kura ringara kena hona madunga well advanced rogu pangaga technology ogwa padule for example national ID gu national ID all the registered national IDs no you go population you go to the system. And then therefore gwene kamanga ngame kasidungame inanga election nada kamanga then political parties nika monitor ogwaboro dunga registered voters nika vote chipapa election, and that's where the numbers comes in ngame ejaboro dugi number dulerenga this so million registered chipapa inanga election and mabingwa tunga monji Uganda yole ngame they don't have to do census need do basing when amanga every 4 or 5 years chipapa in a number population nga garingara, but the chipapa vote is a different story. So they deal with the registered voters because idea makura Uganda yo aburuno bedu nukanamanga pa na kana ID. So ogwaburudunga registered voters, that's where they count the numbers. Ine kanyame wogupana manje nyame somewhere between how many millions na registered voters. Then oguyonika on election nika mangani iki announce gu number gu na voto gwa padule ankini but in South Sudan I'm not sure either half of the population in South Sudan have even a national ID. Let's talk about that before gupanga ka register chipapa election. Okay, and then gupadu hongame. Yes, South Sudan nga the Wonderland. Wonderland nga ogwapana manga next day kurahe kikuru gulengo gwen iniani ino. But Japana mangare, does it play in the interest of the population? What are the community? What are the play in the interest of the government? What are the SPLM? Gulengo gwen echa da ani ini then that's why we know good direction. Me adding up a kuchini mubi musana wene sana min waringara ko. Have they been acting on the interest of the people or interest of their political party? It is the interest of the political party. Exactly. They're working based on the interest of the party. That's it. They don't care about the interest of the people. So that means as long it's for their benefit, they don't care. Trust me. Yes. You will not understand. Yes. Me no. And then gupadu banjiro nako chiningame. Tina kandwandu, people will be fed up with it. That's the point. It's not working. So
Western Equatoria aida hangame kagudugo SPLM ne katidunga gu interest ya shabada gu chipapa ha chisipo kupangame I connect jane from Yambio to Najero, I mean to wow na Zealot, and then iki connect Zealot from Yambio to Juba on the SPLM ticket. This is a big a big concession. It's a big deal, okay? But kasidungame ina manga ha chipopo gupangame ana folirani dagbachene ina badagbo based on gupangame ani manji conflict dagbachirani waka SPLM ruhoke wini. We are not going anywhere. Wala election na manga rogo gining batunga hayo, it's not going to change anything. Guhe anaida ngame another any political party, being it SPLM, watadu ayo, watadu sowa, watadu gini edu, nika yenogu interest ngame another ka connect road from Yambio to wow, ki connect Yambio to Juba. Send kina berani, the rest the civilians will do, okay? Anaka sopa Gaani bino ki make sure ngame wa mini sopo binana me fresh food product nakada Juba the next day because Zealot kena, okay? Then mana nikaru Juba ke for back to Yambio mikiru hoka ka maximize gi production kasidunga SPLM na basic interest for the state ka mbaka da jene ka connect ejahe dulere gulengo guhe aninga aburu Western Equatoria ana pefu gu SPLM ngame, please, no matter how much you change people, munye na governor meki na gukura ni bana koragba kogu interest adunga hongame onakamba kada jene frani kujuba ya, forget about how many people you bring, okay? Gulengo gweneta da ani tunaka foreli pahanga kipe kutuku ngame imbo kajene frani kayamba kadanga haya guheya mangi ye na boroki jenje recyclable dago. It doesn't make any sense except that muyeke kamba kada jene frani anikita sopo bino kini kidigani ani kujuba ya do population nini ina alipe. That's all we want. Ana danga kuna hebe SPLM te imbo kajinga jene frani ki providing security aboroki borani ranga kuniyo ki gbali kinto sopo bino ki yogo ye da. That's all. Yeah. Kini campaign na very clear. Chi anaidaha. That's all. Yeah, and at the same time, upami na pehenga michivinga 50-50 because an example ni mama ngani badungwe ga kurapa kina na dismiss kusa ikimongihe ani kidu zato na shop kidu ngani na ngamuno sunso kabira kanjera rogo ngase yamu ya borole ipamangi ya lengo dungani yanga gazi ngono sungo chikizeli dinsa na manga ndunga. Yeah, so Raja, that's your opinion to be 50-50. 100%. That's my opinion. So so we need to prepare ourselves. The leadership Gorogorani on Azande and dunga strategic berani. Okay? Now Japan mangani no bodungo. Won't on a kafrani man on my mention keeping aningas and the leaders berani. We are not strategic people. Okay? So kachidunga me wale vurugu sasu danene wala even toni batunga madawa renga well organizing dodune inopanga for julu tule ya dunga organize oguroni na follow wire pa manga jorule for julu is the most organized tribe right now in South Sudan, even is the masia mumaino akumbanga well organized kukudule gere bodo wale vurugu sasu danene. It is based on tribal strategic plan. Munganga Tunga, you have to strategize yourself how you're going to play politics Vurusa Sudan. My point here is Azande, we need to have a strategy. Rogi Vurusa Sudan. Dunga Patina Hono, Anosuma Kanyame, Chamanga, people, wake up. Wallahi, on Chinikatona, Inika Kumbari Katona, Gesimuge, Keki, Vurusa Sudan, and Yena Bugarani. Trust me, Kana Dunga strategic. Aboroya no giponi chidi miada ka pefoni
Agiapa anamangare anebejinga akumba pali kumba achiko we akumanaje agiapa nga serious. Aninga azaninga gwa boro duna goyamba hanga meno waga pero pasante ina yawe sense of awareness. Yano kurapa kina mamanga ha o mamanga ni munosungo kaya ipale akomeda ka. Let me just mention this a little bit. My mom is ka understand ran ro hana do were. Ngame kupa ana muni mention nga election. That word election. Chido ana ya from shamanga to go hene kamanga. Nga shuffling ngame ni kama ngame. Ini katumbo jiborore kizogo ni sende kitumo ginene kimwene likichi. That is not election. Yam gura mana nga election ni. Urenga surprise yes that one. Kama na friend me and he never surprise in a coming of Bursa Fran Kanya for yes. Bumiko inika maybe Kirinika Zona Mokia Kanjera moving up with Shikri Pomangirenga like an eye blink boom. Ima James Ate became a ma Badabo. Ginele Bonadwana Ima Zoga Elia Box Mama Guinea, Ima Zoga Badabu Mama Guinea. Gude yamanga election you need to understand the meaning of election baba. Election ngante election ngama aboro line apakano kama ge ballot kurogo box yo. Gude ngabu right ngaga citizen. Ngame bamiko ya kunanga dodongi borote guga ha maike hene sano. Manuka run sano wale ka heka baha kurogo box yo. Gude ne from your heart. This is the person you are electing. This is, and then when they come the result, unless the Kashidunga Mangiwo could not include Uganda or Malaysia, but you're going to know rules South Sudan. So, Kashimanyu no problem. Like in the meaning of election, when you tell me about the election and I know what the election is, that means it's not happening. What is happening is you kursi kimeno sende kitumo kurabaro kizogoni baro. Okay. Yeah, so I use universal political language. Yes, go ahead. Minabra ana Friday sana hedunido. Kazindunga topic naga discussion dure. Minabra kamina kamina discussing. But Dunga very clear sana ini dunga election election not. Na when we have seen maybe election not tinte. Different by Kazindunga is a discussion panel. And I can discuss it for Ghana hour. But could see me, if I mean election will not be there, because it's already too late for election money. A party now we're doing that too late. South Sudan is a political wonderland. Not now, anything can happen. But because the election come manga. Was surprising. Is it really going to be a genuine election? That's not my point. That's not my point. But apart now, on a election money, upon the campaign, the government of South Sudan manabete. In a 1 hour, as far as Abu can organize the election. These are maybe it's one side. In a alternative. Gumasian Gumba nga Balamanio. In Canada Balamanio, election Mamanga. Is that a real election? So that's why Umbre, that's one thing. You people really misunderstood me. Or Kuchuma on analyzing pare. You people are analyzing from the Western world perspective. Minado jinga lioni kusayo ngame. Ona don't use that same formula narakanano. Only use the formula. That's our election. My point. That's my point. That's my point, brother. That's my point. Yes, wrong people election. What do you call election, my friend? When nothing is getting prepared for. Even Mirka challenger on Yaware. Nego Panga, Goraka Onara Kazekino, Beron Matono Kagai.
So Midunga Berarenga is in between because so Bobi me focus again. Yeah. Yes. Gupama penga ani jinga Gaani mentality in the Western perspective ku South Sudan yon. I agree with that. Okay. And then anafura based on that aspect. Game. It doesn't matter mu change aburare. But you want to answer as a Westerners. That's the problem. Okay. It doesn't matter mu recycle aburare menga. Anything okay. Anything is the same. Kama manga gupanga gu interest ngaga gu state ile ya. It doesn't mean anything. Okay? Je meaning hate. Completely je meaning hate. So whether election na manga watadu cha manga te guhe anaida ngame gu SPLM gu ayo wala any political party ni ka do in power mu deliver service for aboro service ngegine ki building of musesfa ki building of road ki building of wa hedulere ka SPLM manga wala munena election na manga te boroni ka ke ate. Okay, anipenga kina buru kuchukupa mape kutinene because there's no Western ideology here. Surprise you're talking about. Kamuye watadu kama manga wapa aborone ka benefit rogoyo. Nobody cares about the election. We see that in China. China manga election, but they deliver service to the people. Nobody cares. Democracy does not fit. Western mentality. Why? No. Western mentality. Yeah. That's not so when they do elections in is it the same mentality? This is yes. Do you know? Brokers not now. When after election. They don't know for elections, that's all. Election, because that's the system. And after Paha. Ina manga ha bombiko. Ina manga ha bombiko. Election, they can after election, they can after but Pamela campaign Baiga, Konidunga 100% sure ngame Paya Mangate. For the TV, I'm 50-50. South Sudan is a land of surprise. Yeah. Are you talking about surprise or election? No. For me, okay. Me and Sangaro for here. This is what I will tell you. They will surprise us, but they will call it's an election. Result Makura, Filaninga president. Simple. They will declare without even. They will call it whatever they will use it. Whether you like it or not, they will use it. So mark my word. So that means that they can be just surprised and say, Roger is the president, the next president, I'm going to fly Hana. Why not? Aninga not surprised man. Bombiko gupangame. Aninga hanengame. Good service, the need of the service for South Sudan. Is it election which is more important? What are the service? Aninga kurogure for a second. Batano. Masia, me I disagree on. And then secondly, ngame gipa ana pekangaga election ne. See on the aspect ngame for the world to recognize the leadership in South Sudan. That's why Anna Frachipo party election in South Sudan. Okay, but akasidua wale ngame ina manipulate the system, the democratic system. Kini ignore boro right watado kini jiga boro right kusanga voto gwa padulele. Then South Sudan government will not be recognized or respected based on the Inangaga democratic election. Miss Sanangaro, Hoyasani IGAD agreement. How many partnerships were there with as a witness? IGAD was there, African Union was there, European Union was there, international community bodies, they were there as a signatory in a witness. Giripana Mangi since 2018.
how many rules they have broken. Where international community partners say, yes, a king boy. Yes, muruke mi ansaro. Pagudu ho anami se hengame go the world order. Minike gupamiyeti na world order. It's based on a democratic system. Yeah, ma set democratic system ngame chimanji wala election do akachimanji chipapa for period of time, okay? RINGARA. Therefore, any country does ngogu are respecting a higher, you get either sanction or you are not recognized. Therefore, gu inanga gu opportunity kama na bienha watadu kura RINGARA bienha ma biengate, okay? Therefore, your leadership is not legitimate. Okay. Now, ani yanga kuchigu point mapengame ogwa party, the third party sinadu involved kuchi ina dulere. Ngaga agreement, okay? Sangame, South Sudan has spent a lot of millions of dollars to bribe people, this organization, ngaga African Union, to only side with the government. Sometimes wala sometimes muna biye ngame chirogoyete. Then minada ka for example for kuchigupana manji adisio ya amanga pistok ini. What was the reason nanga president gaga prime minister gaga Ethiopia kwado the entire leadership chiningame ijigwana vuru Ethiopia kusayo kigana ni somewhere because they're wasting his time. Their leaders do that, they have a country to run, and then each time South Sudan only for time for running. You have spent millions of dollars to fly people to Addis Ababa for peace talk. Monakando Bolekini ru on the stage kini ame only for regbo forani. Momo wasted a lot of time from these people who are coming to attend the peace process in RINGARA. Okay? Then that's the reason Addis Ababa Kenya only je kusayo ikini Ghana ni kukortumuyo. Okay, that's just an example. That's how African politics manipulate watadu yani everything doesn't fit in. Okay, African Union inanga before me share mikaranga pa kuchini chupa peni regional political interest masia. You know that very well. All right? Regional political interest will game you play here has a regional strategic area do Morogo. Okay, you have to play your own politics for the benefit of your own country. So our organization African Union. Within the African Union, there is what you call regional political interest is playing. They're playing that game. That's what you play. But Aninga South Sudanese, we are not yet the only political game we're playing is party political game within that region. All right? We are not playing a political game that will sustain the country, take the country forward. All right? So continue. Exactly. Ma chidwa wale mina pegu party ngame mubi kachivora dwana menga ina recycle badagbo. The interest ngaga aboro ngame kona ambaka danga jene frani from Yambio to Juba na zelati ya. We don't care whoever you bring. Wataduga political party nga 100% membership ngaga SPLM watadu gini kegi service la mangaya SPLM is nothing. IO is nothing. Any political party is nothing. Okay? So ani dunga kuchigu reality ngame services do anaida Kaborobura dwale menga go population nga Western Equatoria na baki sign go membership nga SPLM. Ka SPLM amanga go interest watadu go pa ne ka sono so go aboronga ga Western Equatoria ya. SPLM is zero, nothing. Okay? Gwengo gwencha dani ani and then go game ne do chedo go panga ana play he. Bomko go panga me kana funga gani demand nga aboro ya ngame. Okay. Munya for me join SPLM. Gine menika benefit ya SPLM. Ani tunaka singo ya ideology le kuro Gani aboro ngame. Okay, ana join SPLM. Ana join he gine he SPLM ni kama ngafrani. Yamba kada jene wala yamba kada ngajene te. Kamunya fere me gumune yana kini afere me mi join SPLM. Menika sanaro ngame.
mambaka dajene zela tena kujubayo kama ambaka danga haya mi ajoni nga SPLM te gujemu ne ducha dani blame he bomi SPLM nika bebi nga nyabole there's no on chance for bro. okay Yeah. mana ngma kanu basically nengio na bag of rice kini ame oni join SPLM mana me anakafu bag of rice fronite ani ngare chipopo interest nika undo the entire state okay Yeah, what ani matter? point base ngame mumbaka jene frani Yeah. kinyo security nga Yes, frani all ani right. tandu Yeah, suka masih suka bukan gani chance. kani apa and then yes I will join SPLM kama adunga nga able ka Yeah. provide security Can you all frani ya SPLM is nothing. What matters? Election to me, that's not important. With discussion, there's no need singing Bangazat. What matters about South Sudan, and not happy or not? With election or without election, I'm not happy. Can election and I do not happy. I'll be done in Gaani RINGARA, where South Sudan is right now. Now, an Afra spoke Pangagu, share that in me. You know, remember Pangagu. Can take about menu and Kabat Amangate, and a Karaka Nagari Kindi. Many Kura wonders best. He may election. Wonderful. No, language for election. That's not Danis. No, not matter. Yeah. With election, No, tambah. but election is just a system. Yeah. Yeah. Tambah froni na tambah froni tunakebirani aleme. Groni ye bubera go groni ya wale gerenga ana manga program bahanga Gaani RINGARA wambiko mini gugara na ashire ana manga program tele na uli apetele go shishi chipopanga juu wala job yetana manga show de tele kini yawe gigaranto nonga na Gaani program wana manga Gaani RINGARA ama frach patungo APAI ama frach pogo APAI nabi pagani RINGARA nabi paweseni kotere nabi parani nga Azande. Wafrani ane ana frangu wake waboruna soga APAI pekiani hete ana fresh papa as a concerned citizen waboruni pimu Gaani RINGARA waboruna ida Gaani RINGARA sonisho kumbata na sonisitia kumbata no kura popole na manga ngada bacharani nga Azande ana fresh papa nga pa mobili mone ani kushinga Gaani emotion kusale kasharodo adunga munipie kibye chipaga political party obora furagani lengo nikini mention weakness nga political party kachiduma nganda aiwa afilani no sungo online iki ntona kabisha pagi party and the bi orike yo and the binoni agwa pale kule maga politics yeah politics dole ya kusia chipaburo debate aburo challenge chio kachidunga muni hale pachiga party wa mbali muya ka defend ga party kipeke gwena pa ga party amanga ka convince leka convince kuboro ka convince masia nawe no SPLM mangi ABCD no imangi wale but kamu yomo no kupanga ga wimba wala munosumo basically de ina wa kono no sumo ka dego mbali kuligo apa modulu nde digorogo munika digumi anamba bo mukoni jibu akini na no moyongo tanote mono yongo tanote onada kroni ore boto kwa pale ulenga yani chaso masangana kumbata yetu siasa dole yeye na siasa hapo debate agume na debate on kipanga inatakata parliament ya kuma kwa pishabora na yawe civilize RINGARA akuma na tabunia parliament ono bie so Raboro nada join nani I know animosungale for a long time but so chingo kwa pai anaida civilized debate anaida kasefro do ngawe chiki mwai ejapana pere anapenga wakayawe anadene experiment no anapenga me there's lack SPLM is as an rogo area naga service delivery SPLM afeli rogo area rokurapa so now people have the right as citizen to criticize that idurogo kuma please do this for us we are tired we are suffering we need improvement so
leaders die hard in political parties. You know what? Let's listen to these people to give us advice. Sarawa, welcome, my brother. Ni mwe no ngamu nevira nego debate no magare mene. So minikasa daga kafunga with 5 minutes for all before I kishigani program. So yes, welcome. We might now you know the concept what we're discussing. Ana jangarote. We can't hear you. Ana jangarote. Mujiga ina mukishi. I think you need to put it back. Mumwe korogo shishi he. Your iPad or open your microphone. So chimogupai anafrali papa. So azande anukushugupa mudurani yonga kaima kwa rani omiagiringa na achidunga siyaso dania mona kristiya ile mino anubugupai lebo dule frani ani debate wadwane ane adorogel TS I have my own opinion more big they're challenging me but that's my own opinion. I believe now anything can happen, election can happen. You might disagree. So, but this is my opinion. So, but at the end of the day, I think the same about. So, Chiawa Pa and Ananda Antonoka improve. I don't know more civilized argument. And you panga me disagree na Dania ile mimi. But woraka is mana. Yeah, anajama wadwenga. Yeah, let me. I'm burning. Upana nga hoya yana me monga minister nga the road. Ikini yama kalas project do sinada mokadiana nani. Instead of you acting as a minister nga the road ni. Mu focus nga no do parliament yo yamba nga minister nga the road. Please, mu focus nga road. Come go road mo kuma gene education ya come go road mo kajama nga the road nga project nga the road. Mukunda kinda bill kana koro kayanyo. Kinda bill kana koro RINGARA naga interest kijiyo kinda ambuyo yo kinimbo aborongo yo chana meyembo na vote for it abro business dule nambure mbagena ana yamangari mo abro business ana manga yo progo payote because I'm like me chimini durogo kura side nga business and the leadership is on the side. What are we doing? I don't know build RINGARA. Gumana ku Uganda yo kamo biran ku Uganda yo kanu kamanga wa Uganda don't bagani enjoyment le oguro ni dum matayonga leaders nga ministers ngo the road. I'm just talking about the road particularly for me. Bin hero na manga no gumana che nga the road le jama oni bakaji gana tachiko panga me kambu abro business gin hedu city council that nga me ne kar word for kana gori goro mun kushe kama pa magene city council ke kiru no wuri mondo wore kya from na da man muni angodo sungure gire dure city council is doing nothing ine for ka jamana gine mata ya ja for goodness sake please Milikaka I know Mikaka Sarawa welcome brother Wawa kaya tambane ogumina tonane onajana wacha yes Anajaro wenenga wele foka biro ni reko muzee sana wala mihiari mina mongo kwa uri hapo discussion tima fire tina bora kando over 3 hours hour mikini yako neleke yeye sepajipa tido enenga ogwa padu South Sudan yo Kenya na ka discuss na me uru ni kati ya Gaani ti ana yeshingo hotel gi interest nga mineye ani zoom go out ka afro go hana fraspanga democracy election ni na bodu no kore ka diagnose nga briefly ani understand here taba go paning mang masari benga boku mugida pa research na go pa so gi conclusion ni no go pa mina research nga democracy there singa the worst thing ever for any African country that in ati world begin with history nga democracy na election pa hare she base na system ya invent here so panga nga elite duna power be yo ina circulate power pangmondo yo rogo zerda so kombi history nga ha democracy na election cha ingi nga me
ogwaborona na land beyo chan bata na land title pero ona slave pare yo do not na right beyo chipoko pa ino sumsale kine wa na ona borona equal ume but na da borona ko sa ni kan yara kuje ya parna ba ono wa do gure kama nga kejiki umere ka fofu gine ne tinene kine pyo keje ka fofu gine ne tinene kine bikini sumsa kine upana manga gine ani mwenye ya tini democracy nga wa do ando na power berani anani sumu kani ani elect gine ne ini transfer ki power kina pang manda ki powerful elite a porore wo do history daga ha ka voto ile gumona na line title bero gumona na asset bero gumona nja kumba ni pishi boro anya nga buburi boro oro wara deya wo do history nga ha okay skini yekini da wara fast forward tiye ke ya apakini mikrogo nga human right activist kini mikrogo yo katuna ka fight democracy ka fight ikini ka modernize he we ya modernize nga ikini kama nga systems ngogo ekana manga ya democracy nga a cross plan everywhere in Africa ikini kama nga systems rogo western world no go systems ye mungi rogo place nga gine ye mungi institutions kama nga institutions wa parliament wa ministries iyo other branches nga government kini kama nga hachidu nga more powerful why powerful tinga nga more powerful bonko kupangame ketinyame program ho government implement he ya elite nga elite na sakile titio rogo yi peki nga democracy be wo member ha ina kavraka awili ya discriminating or discriminate nga ga because of the system nga institutions now there is a court nga competent court there is a parliament nga competent parliament there are ministries dunga na missions na in show panga there is accountability to some extent that power is still in a plan and kid como sun kan yara go western world na ba ko boroyo nga borona bari from poor background go guni ini position ga currently da na perfect democracy na France para western world poor background but ninga the best ni na ngera spa committee ne yana ga karo nga bazo gote comme sun ka bena ba this is a system ka ensure nga elites in a supply power bang mandatio gine do sininga ka sipati wakano tina wako western world because gine a system me pepa for institutions are more strong and powerful than individual nga elites to some extent do ina bende planio a system yo ka check yenga democracy re wa elites nga ye powerful about ka sakility tiona ya recycle nga badabo this is democracy this is part of what ye ini sakile ke power kina bangmanda kati nga democracy ka doan kina bolo elite bama da panga ko bonon ka contest pa election do not decide ni ngo pasa da ni ban this is the candidate na ka nga president gani wala gini ngani da na decide ni political party adanara ni go political party le do not decide nga okay within the political party the candidate do yo rucha tunani ana presi democracy no wa pa tibesi wakanya me waka kondo do bero for example me na pe ka kondo do bero mukuni na ngo eshi na ngo tana na ba kuti zenda wande kini kuskofra ami kitari tana amena bera nga ami make choice ordani mo ego choice ke na wa biatar modu ni manje wa kom kize kuvuro ya bacteria ke ka tapata chipapa modu ni manje a elite na decide ka fugi candidate froni only choose yo tia bari the political party so kana do kupanga me democracy re work elite na bra ka sa kila ticho tine ku gwa point mo na pe ma sia nga me gini service ya deliver a system do ho you can to ji an ka bra ka sa quality yo is still a program pikarani ko ndo guru nga boro but na gani context entire Africa, democracy is a curse to working at. There's no system now doing powerful can control the power can ensure. Because fraud government in here, a system you said build system to serve individuals. Anya individual not serve in anya.
rogu padu go structure na ensure panga elite na circulate. It cannot work. So according to your recommendation go research mine money here. Yeah, Africa general. Me I discuss no muzedo 2 days ago. Africa general. Mo bi panga an wo buburi aboro. Ane iri sona kinyo mugani traditional leadership more than ge kumba paye ngame president wori gi ha. Sipo panga me si work. And it work sungu as Africa. Ka try ka design kan on system. Ngogo system na recognize kini fu power fu gani traditional leadership. Ngogo ana iri do na go model nga leadership na keta koro gani needs na solve gani problems. Gani governance system do kati involve yo ki empower yo. Let's say wala sin ka to panga ido na power yo ka recommend do nandu na why do any check why ya recommend do nandu ka do ni leader. As long as giparing what argument average gipona pe election ba abro line up can do the minimum ni patch wo ka kondo or different choices for kondo mona make mona choose kina burgi choice yo. Democracy will not work. There are no institutions kanyagang over commerce. So it anatiku chama ngata shishinga gupa based on research gumokaido panga Mrs. Uria ina resources namo mina singa go problem ga Africa. And why they do that? Go elite singa go headquarter nga elite do western world no. Dunga a grandfather nga democracy. Ono use democracy ni the ultimate of younger control and not fall in their hands. Muna pegu nga popanga world they recognize the government. Why does the world need to recognize the government ga Africa, ga South Sudan? Why does anybody? Why do you care popanga government the world they recognize? Because of this thing called democracy. Election monitors again. I decided to clean democracy, recognizing yes, this is a democracy. No, you do not recognize, you do not decide not democracy, moves on rig election. As long as in the interest, not serve interest, moving election is run democracy, it's in recognize it. He recognizes that this is the system by the West. To not Western and not at the current state. Getting a copy and paste Anamanga Africa. Senada go democracy there, and is the Kiroko as a couple way. Cast the one can put on a Gaani and that's what Pangachin do. Sidmo Pupa, Minaraka, Papa election and not democracy, one a president, Banta president Kini. Background now is it a model longer can work from but according to the research, it cannot. It cannot work in Africa. If Gaani got Tony. So company will go tamba. Wala bakere tamba anima manga show for very long time, 3 hours and 47 minutes. So yeah, bakere tamba paga input. I think eja pale do naka zakaliranio kuchigupanga gu anaida watadu ani mwe Gaani bena pai na Gaani kido kuchigini do anaida so wa mana ina ni peke hele so pa ina no bangere me janga kota ma jangare te mana jana ngako wa janga mana jana wale mena wogin panamanga ta tenga system kuma kuram yeah mina jana wenenga. Yeah. So chidungo gupame na ape ejapa na ape kale na baka chifra dunga na je bangarebo na ka fura chipa gini apango gudu. Gerenga ananya keselirani yo. Munajane? Yeah, menajana. Yeah. Okay, tamba. So yeah, gerenga ananya keselirani yo na kini ya kesigani aboro. And then one of the issues ngogu you know ana create LTS tini nga ka you know kanya kasachirani ani inigini rengo ngogu duchini because gukura political side kina ho ngogu mui nongo hoya na do gupanga mui ni patch papa and then in a politics muna gia pai kamu dismissing go hoya kamu trustinga haya kamu banga akusaya until omunkat naka bi paninga gupadu nandu related kuchupa maji hene. That's when you trust it
And that's when you decide ngame wale dudu gipare gipaya pehele achikale ngodungani mo believe ha wale and then chiduna mangale. So gulenga gwapa chedo kupanga ani yakisitirani nani and wamuneni ga research mandunga exactly precisely kuchigupa ngogudu democracy Africa yo is not working. And mabiena bodun ko gwapa na manga election manji Uganda yo gwapa dule and mabiena bodun ko there are controversies kuchini ngogu renga bora renga kamanga argument kuchini, but to some sense yes rengo dungani, but when amanga ngame Kenya ani you know African leaders na centralize gayo go interest nga galingara kuchigupa the need nga watadu gu service lingara idaha. It doesn't matter when stay in power for how long, there's no problem. Example do chi inanga gu kura lingara Southern Africa including East Africa and then lingara wa inanga Rwanda. Go lead nga Rwanda kumosungo for very long time, but go service ko deliver her. This is what lingara idaha. Okay, therefore they don't have problem kasidunga kunosungo for very long time. And then but this is not the same thing in Uganda. Uganda kumosungo for very long time, but nothing has changed. And then poverty nandukana kumbata, there's no much that has changed during Museveni. And then therefore the election na problem chini. And Moinunga Bobby Wine, you know, Bobby Wine more win, but they switch the result kini manji kafwe fu Museveni or Guapadule. And Moino, we know all this. So Gupa anai daka advocate na ningame ani ruguchirani na wodu mobili mama ngasunje in relation kuchigani state watadu kuchirani na gani interest engaging he Guapadule. So chidu chedo upangame ani ngare kuchini keino gupangame gi direction dule gu political party na rulurani gi direction ne do chedo gupanga ani pefu yangame hene do gi service le anaida. Okay, it doesn't matter gini he duna manga but gi service dule le anaida and kiduna demand berani kuchigu SPLM ne kuchigu ayore kuchigu any political party nika ye who is an ekotore kachibra dunga ina maya a leaders nga how many times in a week what are in a year, nobody cares, but gu he anaida ngame giendule nga 1 2 3 anaida. So chidungo gupadu ho bagale tamba he I think anima franga too much. And then chinada ani ndukango da and then chima da for ani nonga later enoka ni makora buko chima da for yanga already 2 p.m. Can take it then as a by election in 1 second. Yes, I think election on Bumko in hair, mini track I can rock anymore. Where election card is gonna zapa. Porkina or Kenya woman in the pere. But we list president approve. My our election is probably can to election to win. No, your president I don't probably approve. But to go park handing out over. Easily, it's not so hard saying because you might go there. But I, Upanga Emmanuel, basi konga kuna raise question mataka gano mieno ni pako manga sinde, but it's interesting ka watch. Kuna gana question patano ne ka plena borki kene giri podo kwa manga ha kwa de ko minie. But it seems good ma misfire ga tactic this time. Bu question ni wakuna kene bu discussion nga apor I think pako na kamanga apor nga prepare for all situations. Kesinya yagumena ina election ni kamanga Azande undumulason basa ka prepare running in that kind of situation. Why don't ka ready ka chepa kesinya chamanga te why don't ka ready chepa but ku yana ninga election kamanga manga chamanga te tiku kun kami spawanga tamba kala smia nga ba nga fota. Okay, tamba panho eneri madaga pe Mimi ngusunga propite mimi my exhausted yi ina le kuchugu topic na gwana first pa
nga no same nga election on kamangate. That's my opinion. Na gwandu edusini. Gwandu hemine ni nga preparations for election dunga patina du kasmenji. Kai dawa take in a shortcut ki mbenga election ni. But it's a fitting of nga election te. Boko gwa process na procedures nga gushada simangi chamangate. Sedu nga gusimile be singa there's not going to be election. Kazuna election kamanga sika disorganized system ne. Was got disorganized system ne. Yeah, dealing na pablo wina manga matante. For them, yeah, the election te. Sika disorganized you. These are all the options because may I ask you there's not going to be election. But surprise can happen. Like if surprise happen, it happens. But Gaani interest in the Gaani interest in the is it really election? Or Gaani ringara na development or progress or that's what matters. With times in discussing election, explanation of the election, no, that's not what matters to me. But me the idea part of Gaani ringara, wamuna agumba service, service deliverance to the people. Tambahe. Yeah, so bakari tamba froni anaka close Gaani discussion kwane so anamanga nearly 4 hours hour. So bakari tamba sikura regbo mina edo upanga ani ena kura show ba nuch papa kura pakia but we will sit and discuss kasidunga metinika ye and then anihimo kura show. So bakari tamba he oguroni jigoni regbo kajian fugorani oni share gi audio re TIPA educational purpose ga educate running as and lipa go political situation namanga praniyo chipa upangame ani nigini he ana mangana gini pa ducha dane manje so bakale tamba froni ka jego ni regbo ke ka fura na fo wuli no ni ogwa padulere so grenga the only channel ana fura rogo chipa upangame ka furu gute watadu ka fugane opinion fo gwa chipo gwa pango kuna maga purani so bakale tambaye oni sunguna zeleda and then ana bichirani bele so tambaye